Okay. I don't pay Malande, but Asem ho ti mamente Asem nem fi wotew. Ansa na mahye medwumadi na se. Me metiefo nyina ache. Mama kwa badeba Ahenkan 93.3 FM. Me classmate, me schoolmate bako abeka me sawa na wa amanu kwa mpaso ne ho aka adwam. Ti wo se Yeboah no. Jack, good morning. You have a there. Adum. Ede nyame ase. Eno na fra kra bedu ana. Eh, sisi ade me she tamalio. Eh, bebe ko du no. Kwan wom. Me na da o. Na obi an we there. Adum. Ede nyame ase. Ahenkan 93. Ase to bo o anu de ngewe o kasa kwara do. Edi o. Na anope wa mania. We dear Ayaboko by Anyaboko. That's right. And numere in between 6 and 7 no. Minimum wife taxi around Odan Roman Catholic or no they go to Butum side or no. If I drop in straight into the cofa runabout or and your cofa in quantum community area or near the befa and quantum the befi, but ye be do fear no. And I mean who say ye ja Wi-Fi iPhone 11. Oh, ato kanim. Sisi answer the send you as an econo. Obi abra bo fa ne phone a enye phone ne keke na wafa. Enye ma wo phone so no wan hwe ni ya say phone ne keke krampa nka bia. But ofa phone ne keke anhwe wa ha woni pa no pa. Na mu usa no mo frɛ number no. Ye frɛ infitiase ne na ekɔ. But sisi a ofra ye say edum. Na nani battery no wo low na. But Otoye matchy into iPhone so the battery strength in a match to now say 10% to crampa in between and renewing browse on fine yeah. Mean na aso red but it me the madam so and as at that time no she should have had over 30% and a bit yes phone dum no may I say bia and me person me dey call driver no because yet na passenger side no it me aba say passenger bi na nani akoye den but unfortunately mo nya car number there be but na ye nkiti taxi nkiti ni bit me a vet smartest type no but see answer there adults what that say to me into where they are distre and ye dey ma say a taxi driver na and say passenger yen fan say your battery ne cool low until we the onpe iPhone charger the enya yi onpe iPhone charger na on charge and on fam Ahenkan fam okay on fam Ahenkan fam ne we actually bia betimi edi ho ye be chana de who say the CEO Liberia is small boy kunya $50,000 otimi e de ekoma ni wura no unfa so aba wanya scholarship chese wanya presidential prize wanya presidential favor bibia wanya bi inti ebesre ebia wakwakofu taxi enwenumre o so be phone them iPhone de kama unhu a se nyame anso mu abeka se uwia yes serew say wodi Ahenkan 93.3 FM so wana enhananka on sorry ahomache metre dwemu ha se panicho o paicho se yem broadcast na ebi so na taxi driver no so na ehu eno no so afa yepa wo chew Fabra Ahenkan FM ha na yen na wase Fabra Ahenkan FM ha na yenso yenna wase yen yase de be ma no eye na enhira onyankopon so de be hira no ene de ekina de nyina ti esre papa se yenua ofra chem dan ha na adwuma de na kodi tamale weekend do na o banenchi abehwe 1 or 2 no wasa kotoro adwuma so tamale no ha na odi arehosi betre krom de ebeden ai cross mi krum bi me kokwara me fon kwa yira enti me pa mo chew taxi driver passenger bia enra ofo car our do year rounds within Odan from Catholic or Edico town quite run about to co community baby Odiku bia so kai se won kai phone no ekona yam peke ya fe de dum de na sekute nipa desani phone ko yam peke ya na fe de dum yes phone ko nipa desani ti nipa desani kura wo no mesrew bomodin bia na bia si Liberia akwada akwakonya $50,000 $50,000 oh enye 50,000 Ghana cedis oh nye 500 million $50,000 multiplied by 6 kokura almost 3 point something billion kokura enso senya ne dia enehwe enhira akwada na kwan abebo to amano ya man scholarship school papa bia wo peso
omampani George Ponwu ase wonko aban ne betuaka saa na wiase da oye papa edu achi ti yesre yetifo yegimudi ye believe mo se madawroma se phone na bedio da sane bi nchen ana taxi driver no ho a taxi driver de me bomb person go di taxi driver because some de anyone ma taxi driver se wo dan ne potem de anyone ma tinga wo mu bi ho a agwade nyankopon ko de beba mana efe na ba nso be mu say yes wo da ba Ahenkan FM ye be yo show papa ye ma sana unsa nkosa e ba sa nkosa de se ka ofema dabi wo de fabira se wo ye taxi driver so ye passenger wo hu wo de fabira na ba bo say yes ye bo ha ye be mu hu say yes why papa na ye so be mu ani age ye be yo show ena na minu aka say sabinya phone na ira no nko akeke na ehia sisi a ya iPhone are connected to your life wa brabo na down sem no bibia wo so pin bibia wodi amom ya banjume de kise ni nkon ne ba ni ade nyina e wo so tie serew wodi fabra so wodi ba ni anyo shua safako I'm telling you wodi fabra in case obi no person de ba number ben won frame nua Mpacho obetimi afre 0244 087 218 and obetimi asanso afre 054 328 5149 Pacho sabo number simi ni na 0244 087 218 na 054 and 054 328 5149 Francis Akwa St. Francis secondary technical Charles who goes in France ache who goes in France ache friends are Presby primary near Koyo so ref baby how do we near you have any ache on that Presby primary yes sir yeah Asante na Patrick boy Patrick is here the software you wow Baptist or down here oh necessary ni peti mi hwenu nia Patrick Asem ti mi go Patrick who is on the first person odi mi wura dan air condition tell na ma me gbon Barclays Bank Barclays Bank it's your post school Barclays sometimes na on one bro for sem ti boko na kwadu ni ade na mi nim se dan air condition mu oh Asem na okay I'm telling you what's your obukum ba bia na Martin see bi air condition mi wura bi mu da that time go ye co school Presby primary Presby boys ase ho no ye na ko wa bin pa eh me frata preparatory school asene na me buy Presby bantinta na me ta call back to preparatory oh Patrick only first person me wuru adan air condition aye odan Barclays Bank ne maame sata ne maame adwo ono odi wura chai nyame aye bia ma ye pa o nyankopon ye bi papa na ye ni na nam otan ko digari mase ko digari wo otan pa ni asa ya saba trust mo enti de ko so bia amanga adwo nyame ado o ba nyame aye bi nyame ye mfa seda ma urade enye ye ne aye se bi nyanyansa bi ne nim na enye modimbo bi ne yebo na hu mobo na atoye so ena jaye nsu itimi ko ba yensa ekoya no ti asede bia de ma ye hye hu si nsu na akai nsu David yes say ohin David emra wo obedi ohin no o mu anu akwakofa na tade na wo hye wo sre ne so na akai ne say ti bia na me wo mu ni o ena ne onyame pege me na me ye ohin wo the whole of Israel entina awurade anu onyam na ato no so ti say ye hye hu si a o ha me primary school class meet a schoolmate classmate na we share na dia ya ne se mensha wo da pa mensha wo da wo mobile phone yiri mobile phone ayira oh Charlie na classmates for no na gebi ne for example oh me refini di o Charlotte o so classmates for that me man na na eni o me guy o me man di oforimo na ofori we so your lecture o UCC na kwana ben hey akwa fiafia zaro enye mkanga zo lecture na mka zo be so fu ofori last week no so defending the PhD wow you two am contact share contact with me omunya yes you know a fair colored guy be na wa ben pa enye mkanga zo lecture o UCC oh mi anga sa won so na wa ben oh na wa ben na so ma ben na na nyani pa so ma ben
Who's Miangasa school? I'm a coin apart from Abuabuha, and I'm Abu Presby Primary. National and your mansion down clicking. St. Francis, Atta Preparatory School, and Presby mix primary. No. Now, class I'm question no me tough. 19 years say my classmates for winning almost 90%. Meshum be many aje. Almost 90% from St. Francis to Asani to Oda to even a Chimswell Secondary School. My classmates meshum be many aje. Most of them have made it in life. Most of them me share do na ba kakana after school me share omo me hu bia pene mani age se o awrade da wase wa ma ye bre anye kwa ne yemfa fom fra bo abonko dan school saala ye be hwe ye radio bia ke so enso ye na fom saala bo ne me ye kwa to nyame se o da bi me shira mo ti ate for we the school sem ne tetensem ka kawura mu man, but the most important thing is he's a brother and friend, a classmate na onyame adom o ye dwuma o temale on ne wife abaninchi besra na busua ne se enra mu ka mo fo yom de running ewo important mo maja mo phone iPhone 11 enye ska atwa ska no body yan, but the contacts and the information everything ne is ya nyoma nyina we your phone yeso me ti ya mi 1 2 3 bi ekuta mi nyina egufo ye ekuta mi yaso te wo da kwa na hempa sumie na se wo dafra obi fa pe wakun iti ye srepa sababe kaunsa bomodin bia so be ba Ahenkan FM ha wo de ba wo de osumi hwe Odi Ahenkan Kwame Yeboah mi ama be hia na ma pache de sombo na de amaw na wo so adane phone na de amaye onya kromfo ye mo bia nso kro no ha Trano kwatra kem na ni refi ne ho ena ogya phone ne tum ena odi abase ye modawru ena phone wo ho ena esre awurade nyankopon se onka wakoma na fa phone ye den ebra na wo de banso a be mu hu se waye onyankopon akoma so ade enti de before say de ade wo no ena odi na nya de kom de no fatian so fatankroma to ye papa we ya ye man fa phone mbre keke na hu sa anko keke ye nso be mu hu se yes waba show fum ibedu show the show na wani age na sade no so eboa enti taxi drivers no so mamomwa se opani bi ana nipa bi ekonsa he obabi na bibi se etu no na nsa ka baka e boost ni confidence in the community and the society enti bibia oba or the chest out and eba ukwabro je tesi papa se wade bere sa be usabe kan sisi e ti mama yensua sade no na enyensa na ho papa emfa eman timini asabo number no so bi ebi afi no bi adwan ne enti se mobile phone na bedi ho ana wadanfo bi afre se o chale eno manya phone bi o kana pese mi twa ne sele wa phone na ye kan wase no obi twa ne sele wa friend na o ka chen se opa ne chew e Odi Ahenkan mo phone on femre wa Ahenkan fem bo number no bi pasho number no san so ye 0244 087 218 and 054 328 5149 Bini amedase ye bompa ese nyambe adom na nsabeka mi shira bebe Kwame Yeboah. My name is Kwame Yeboah. Meet Odi Ahenkan. Oh yeah, Abu Burger. Oh yeah, Burger. I don't know me did the diner and she Hamilton. Namabetna Odi Ahenkan show Sweden and it's a baby. Odi Ahenkan yet you. Yo, now come, sir.
Shenkwana no bremu ni Odi Ahenkan Kwame Yeboah wajinidra ojujem Bravo boca boca. Radio Papa, thank you. Radio Papa, thank you. The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. Yesubaya wabeyo Sinjanu bababa Jezienu bababa Eba yeah, nyame to me, yeah. Omra man said, yeah, nyame to me, yeah. That's right. And I'm in quite hard to be a macron soft. Did he come? I'm in my show my dish na yako. I would have did now here suma at the pa ache. When you're at the pa dumaso. I'm a bonnie to me.
Midi di Achenkwana na menum bremu odi shukrunkrum Odi Ahenkan Kwame Yeboah. Me ya Ghana ni mi flash ma boabo mi need ya kua fra kuma ni studios ana meti. Me say adi kwadwa pa okreati asefo mo apiafo. Adam yopo ewa di okunum yensa akiri pom yensa susu homa. Evideni din de Ahenkan eduokunum yensa akiri pom yensa susu homa. What yanka wo achim aboabo apuemantem yan na radio station papa. Ya kan so ye. Ba papa ni. They were good, better, best. May I never rest until my good is better and my better best too. Kwa kwani mkusibu adum so ahihye program a watu din se Asem dika raketwa ajimpotemu ohaw de aso a edu wotimi nyi oba adwuma no peso wahye kuli high hurala cheze wo soa empotemu haw nyina na etwene kofo ana bra Nelson deputy program said ono so na adwen se emfa no it's you are fine boy osinya momo haunti erambe wu ase kwa bi jimani krum ha enya fedi agro kwa mi asante enya fedi agro na wana ze fedi agro enya fedi agro ono so etafide na chi me che social media handle Facebook live no otimahi na chi and we piama to TV ni so ana manfo so hwem Facebook live say hele banjo and then I watch pepe any adwumadi kese atudi say high school cooking competition Ahenkan di obi nya bi da ne yo amanga ade asoso adwaye adwen ye pani papa Chano pay champion for potamanyina samne manfo nana matrankonya abamban fo mo ya de yesuo de se de ejiegu ani bezuo de ekua wesire etogu a onyame uje na watoye bo hota jani gabia ni wa urade kunyuna sinna me shebi hani me kwache anyway urade Weji masema mami ama makuma tomi ye Oya me koma fo Wakwa mami ama makuma tomi ye Ahemeso Meso Achimini me pusheyi Meda wase Meso Meda wase Meso Meso ama boni biantu Meso Meda wase Meso Meda wase Meso Achimini me pusheyi Meda wase ama boni biantu Meda wase Onya me badusu Achimini me pusheyi Meda wase I'm a bunny biatu Meda wase
okay now Samuel akuma bedia urusio awuradu mu na mesha maban atamfu nchusu nyina na me na tua moka no ena me ira dada me trousers version no me na me music anono so pa aize bass o Kwame ye shane sam say eh we nya Mr. Eni bi ono si she ubonte fata o afemi ba ku me na ntia na emframa ho half ate ho ite me yire ahofedua hena wadada me po me ba fie street me be na me dia kwetela no ma ne pensere Monsieur Akwaku anim kusi. Why is it you? So that the shopman from afar now kakra. Wo dey achichiru 9 barry o more dam. O yale. Yadie se na be free me so. Sana ni pam video muzunzu ma wo ubehiratra na awurade be hwa nu anyam anamimi ma hwere mu papa mu ma me mu afa mu nana o mu nkafra awurade nyango poncheche mo wura wate mo mi anka ni ekuro mu ode enra me da na boba 12:30 as a wine enso ye brewi azu ye di enkuro ni Ezu otokra mante. Maza nanka. Body na bede. Ezo bize obi show. Obi show. So Billy Man, technical man on duty and head of the technical department. Kwame Asante ready. Kwame Kusibu are ready. Ahenkan ready. Brad Nelson, one also ready. Kusinsu de wafan welcome. I have pity production abetua. On pen one sem. Program must no production dia to e dir ozi my mejmu. KG block ewo El Shaddai Basic School achimda ene kusi se yankan wasem osi yamfra odan kwanta nim eye electoral area pani oya asamre man honorable Asare Sechi ni muza nse eni na ehu ade ana ze na so na eden we nyam na me kan kusi na chọchọrọ ha ozo owezu a yemusa eye ora Alexia Obrako we contractor wonu wo si ta da no uskana ban fe mana na se odiskira koto bare no chofi question yes light pole be fan death trap chese owu video light pole eno so achimda opposite old education eno so yemusa honorable Clement Atefa say wo ye de ho Amincha the commercial manager of Electricity Company of Ghana and his deputy and the managing director of the Electricity Company of Ghana Achem Oda branch. Good morning, bosses. Update on the construction road bent light pole at Achem Jadem. Sapo Ashachepa. As all dying sick for the amusement growth for no. Tell her who be and count me to can call you sick for Uncle Busom na oh man we. Some amusement job aboha. So by weekend. And to a banner was our died, you know, sick for Uncle Busom say. Jack, Moody Nipa, Momo, tough. In the light put never watch them near then as son. Or now old education with them, so then as son. Also, Odi. Yeah, you go to watch Uncle back or son. Nanka 17 tia. Natty. Oh my God. So to the managing director of Electricity Company of Ghana, the commercial manager,
And my friend, and all says baby share. Pacho mo ya dia. Mo de animu ni ntokwa, mo de isi for them microphone no. Enti ye beba mo ho. Na ma boy. Aha. Am for the tete. Say see any radio station come am for some mom. Oh, or dampo tama nyina radio station. Just or da mine kotokuma ne bosome ne atwaman ne achimansa ene abua kwaja tu so. I careful all to come come out no. Yen. Enti pressure there so. Yan come back hey mu yi mu monka ni nyina. Boza me mensu ni mo ya share no ma to jagum. Mishira bebo nyambe bawate ya konkroya mishira bebo bawate yeshira beba baba baba yeshira bebo from the camp of Odi Yeboah. Mishira baba. Si a transfer nyamisun kukuma. Then was shavu be nyame. Ubesi daya wouldn't to rock. Ubeye ya wouldn't she. Ubesi daya wouldn't to rock. Si a transfer nyamisuma. Yeah, concludia. The baby. And you will see no mobile ma met me you ready. For your boy, Ebo Brakam. I see a tennis when you're Missumwa. Naya ya concon pa dia. Ye dear Ninko so dia, ye chafaya rate. Your town for Bajina Alpha. Your baton amo, adia ye. Mary Baba. Hey, see a glassy when you're Missumu. Yeah, concludia. Bebo. Beba, what's it? Say a dressy one, yam, Missumu. Say, yeah, concludia. Mishira, Bebo. Beba, what's it? Mimri, Beba. Baba. What's the woman, Beba? Baba. Yeshira, senior high school. I just senior high school. Yeah. Baba. Babo. Baba. September. September. Abuabo market. Mito Kobi, Mito Jene, Mito Katia, Mito Mamadu to Fakolo and Yamade. Mito Modi. Ah, people. Why are you? Young say Niati. You get why are you? Achenkwana no ngre munini. Odi Ahenkan Kwame Yeboah wajini dra. Ojudim. That's right.
Radio Papa Abu Ziggy. Record setting radio station. The only radio station with two names, Abu Ziggy and Ahenkan Papa Nono. Ye dear were riding some. You ready, and I'm quite so. The best goes to go out with you to rock. You ready, and I'm quite so. Okay, Ghana. Okay, Ochimai. Okay, from mine. Welcome on board. This is Ahenkan Kwame Yeboah. PROMOTIONAL Kwame Yeboah. Jumadi di Asem di kan. It's all about looking for solutions for problems within the community. Asking and pushing for answers. This is the best radio station in the East. Tight production from Kwakwanim Kusi Buadum. You join us as a colloquial. Goalkeeper colloquial. No, Damakosovu. They did the goalkeeper colloquial. We keep shining. This is radio for the community. Okay, Muntiewe, Emame. Why Anna eti ahai your friend me say? Ahenkan na onu bremuni Odi Ahenkan Kwame Yeboah wajinedra odwem wedwem mo dwade medwam uye me den menyaga se medwam no medwam Aya me afia o Achimasane Aboabo market Mbito ko obi mbito dene mbito nkatie mbito momone so flo kodo na me ma de mbito momone all peoples boya nyum ye hu se ye ni aje dide boya nyum. This is the song that touches your heart. After this song, I will go into the subject for today. Coming from the camp, Mark Enim Irenchi. Was this a bibini? Broni hwe bibini anim. Na oka chene se oya adre into a racism. Se bibini so far hwe no le hwe anim. Na obunu ho abomfian se na ngere manim hu se ya. Eno so be fene sen. So nyame ache ade na ese yempe. Na ye kwa kope de nyame amfa nchen a ye beda ne nkoa amade ye kope no. This is Mark Enim Irenchi. Drop this. Sebroni hwe bibini ane tuntum ti ochi no tan no a ye fe the racism. Na se bibini ankasa hwe ahwehwe no no chi no ho tan no ho a ye be fe ne sen. Eni asem sebe. Bishop Odi Ahenkan Kwame good. And ya mitini o bibini. Mampadi ya miwo mampadi ya miwo. Guarantee. Yewo Obruman Koma, na yewo Dapeje, yewo Odikro, na yewo Odi Ahenkan, Odi, Fetonyomo no, na ye retain, it's left there. Nasanka samandi yo mayanka matukoya kwa kuumina nae. Abona fope ase abena, asemu wa mukaye ne dawoyo. Osiwi ase wani ansodi ya wo. Chadia, Dakuro bi, Wapadi ebedane wapoa. Ampo, Abena was a mean that way, Mama Mizumi way. Oh, Bibini, Mama Mizumi way. Yatabu apa de so menasu say. Asem na to me, Bibini, never
Semi sumi we. Oh mami sumi we. Oh mami sumi wo bibini. Oh mami sumi we. Tata blue apa didi sumi na say. Then so I talk kwayem. Na asase nyame de maye. Hey. Ananti wa mame dance sokora. Oh ma fune. Ambo. Oh mami tini strongo. Oh mami wona me strongo. Oh mami biane strongo. Mini na minya wode. Bedi emiwa. Na me pene soda ni mi akoa. Okay, Max, so bodu your me ba me twa me ho ba sisi a me call da ba. Taxi driver fa me ko. Hello me mwache honorable assemblyman. Bibi abako there. Hello, yeah, so nyami adom ye. Yango pass mpacho no nyamfo Michael Asare Sechi ena menene kasa wa Ahenkan 93.3 FM Suyana. Therefore. Yo. Honorable Mount Bebana no wa yasiana. Menam kwemu amekwa yasi imomo de. Ye kafra na se nipa wu too much nipa wu kwado do nyame mo ye ho ban. Una ya odan kwantani electoral area pani a wugina amanfo na e wa assembly na meboa. No ano no. Na El Shaddai school no e hwase. Ai. Yasi keji no de ayere de anwen ne se. Yo, me do se what therefore. Me sira mtani force ndio obaye hu ndio beto no a ndio beto no so hu ndio baye wabo me na me sira wana me ne kasa yi Me ba cho me din de Achenkwa na me numbre mo Odi Ahenkan Kwame Yeboah. Therefore you ani me je so ano pay na so apomuti say Me ho ya pa na unsu so bodu kakra ma me se wa wo dwane o Facebook no suku Ahenkan wa sembehwe enkran de dan pilolo suku dan ye fon papa awurade nyankopon atete se kontebe na yensie ne yaja na hu afu sei okay ona ba amanfo Facebook na person mo hwebie ye hwe na enkran se di agro suku dan na enuagusu aye owu afidie no wo mu se di agro de hweba ntrima hwakra ba ko ye awo ye kim wa hwresi ba ko su di tokwana no honorable Michael yankwa asem ne so a yo medwa se obusaya sadetie Shaddai ka enkwantenu electoral area ho na mse last week ye mukura ne koye PT meeting bi ewo ho ne ye kasa edifa ho na eja bibia ni nim so me ne ye dan aban na aban so nsa no ba ko na ehwe ba bia jina ja odene nsa be kama nti ye hwe kwan se obaba ba ya do na obaba biwi edi amaye ye mbe ne metumi aka no yo wuya aja a friend saying assembly my dear una wujiro manamu abe mu ko assembly ho a enwon komote saying e de na mpanfo de agu akwam contractor na adan adwuma no waja manakam sika na yentu aya na se sika na mai ana waje ni wakwakodie enua na de agusu enua nyina epuri ensu otobo no awia atoshe no enkura ensu nyi ba bi ntrensu de enom nam nnua mu saa e de potin na aye ohawunti a edan no akan sinsemu many of it was o my modi school same na say get fund and sa ya meeting ya kanono enti o mo bedom ye influence last year mo say mo be see e dia maye ate na me kan ye na na nsa ba ko na ehwe ba bia na udi adanse nso say afi na MC so ya bona tena fie ye ya say o ti wona wo hwe akira ya na esuno semi ya wankasa na wo tena sia take decision enti afi esi nyankopa ya do ma busumi ya mwetini ya konfirmi ya MC ene adedie afi na anamombi di ekire nso ye betu edi akọ na contractor 7 so de eje yin si yenya onya contract ni fin kan ya eba enti na bia obekọ no oti me nsanke ska na seni amdi kan me kan ya no seni afi na MC ya bona tnasie enti afi yi fura sie ne atutu bibia ne afi modi akọ no kure ye ko seni am kan na last week kura de ko PT meeting o Shaddai Sukumho na ofia yi si mekura ye ba ya TBB friend SNC bia oba be hwe suku ne ntoto ye nom ne ade nti ni nyina nso be umu bia ye be kan ho asem a ye bitu na mo ne adi akire ni ahwe ni nti a akanti ye mpa ibone senke ye be ye ntem nanka suku fo no so kura ho aheha ho sisi suku aba bi ko anopa ne ewia kura ne ade nki nya kura ne senka
akona no panko na nke enko ya no pa ne awia yeah Facebook live no ya wu say omatuma ho bi wo school na chi amna donko ensu akwakotem yenkata so ye betra wa nkwada wo msusa primary nursery KG fo wo betra ne tongon yesi ye achemda asembo ne yesi adan a akwada bi akoto man home as assemblyman muko PTA no muni PTA chairman any headmistress and as headmaster de school na no muhu bo man ho na e wo school na chi a yenkata so a enkwala di hu agro na muhu yi no kwase ni kazi mhunya na Yeboah na emu no kweba ba kwase ni nsi a eto bibrini adi ntino nsa akotema haje nti meni ya wokedi na sesi be chanity nyame ya domo na opiye mu PT nti ya kwa ya be hu sene ya be yanwafa na se wedi obi wese nkanya de esenke ye bre hu na se apɛ plywood na board bi ni apɛ carpenter no akɔbobɔ ade atoso pete because we eyowu afidie ni yaso ma school nkwala no ebe mienu ase miensa akwada adwemu mia ti se pani wanso se no amukɔ PTA meeting nti abatan any school panfui mo ma na edi atantwo ho mo mienhwe na ansama ankwanko da achi o mesre wa ti wo china nko a pamochew mo nkwana mo kata so man wa ye pa chew yo me do asem say last 2 weeks ne ko PTA meeting na nyame yadema na otwinu e banso ye besan akɔ no mo say e tie enti no say ne je kan say u kasa odi social bibi ho no a wo kwa ya na wani fi bibi so e so kakra da bi we de wani ntwa so se school a enkwada totofi wa wom ne agama ho nsuo time say de wani twa so keka we nipa boni we wo sade na wo se be ye wono wo se ni perimeter na nso ye den ya ye se mo aduma kwadidi a ye wo ne okra brief wa ne ho ka dwamu nti anya ebia ye wo ho a perimeter mo fredi ago ne obehu a asempafo bi kwa mi odi nkan ya wa no pasem we a uhu a wo bekan ebia anya ono so be kwa kire wa koyen fifimu a na asem akwakoba nti se ne ya kan ye gitum si ye be hwe ne atoto se ne mo fra e ho no ne ade nti ma unzampa wa bempa kasabebu oni mukapa na mpenfo se ansa na beno obemene adobaba no no abusa woto se waje atumi so obeye assemblyman dia eni ensem se dia beba so pa se me dia me gitum sa se wo do kwanche on so dia na yiko nchi ade hu nya ige se kusie so oda kwantempon no se bo na kukudura na America tentedi obi pa na wanya bo bi amfa mu be se kusie na ze mi se kusie na okay, honorable, one very crucial issue and person people say unsa maami ene oye abanka chipeni chair Madam Victoria Du na oye headmistress ewo Shadai school ni maname boa na ayembi ade koso wo ya we oye obi a ne kumada kwala mu school ho me no ka se ni o kire madie Crazy Boys 1991 in team in senior and ni school kwala ho fa no ne ade okay senior me kan ye no o se ti no na Shadai nko no ye headmistress ho na ti no mensi nyina hyenensa nti oni ka se bia Shadai nko na ise no nko na de bia ni ye ko na ni rounds twa da bia senior maka wan hwe ana wo fikiri kura na haban bi da okura na mbu mu se haban bi kura da wo fikiri ena maka ni nti no menti min ka se oni mu anase woni mu nanso isan se na ni ehwe baabi nti no senior bi ka meka no eni paso timi bakakra nti egitum si ebehwe na ye wo hwe kire so ya hwe ni ayentu tie bi ehu bibi afiro yenimi se tumi no enkura o sika ne nkura o se obetima hye ebo se ena anaso ochina ena adwuma ebekoso na obetimi asisudu amaya na obetimi apono wa kire se the next assembly meeting ebeba so no ube raise this Shadai issue on the platform of the assembly na empenfo dia kwadwundwum na contractor ne so matimi scrutinize awururuma we say sika na nsan kan anansa dem because ade ba kwa atira bia medwuma mente ase ne say ade ntina odi nua kogu dan so awun mi se dan unya ska de bebo so se nua agusu nyo sabe ni nyina gufom na asaye ka pepe o se ya se nyame kan ya no contractor no ye contractor me ne fin kran no ba enti onu odi bia egusu no huni se bia ne nchensi nyina ye de odi ba be kata so enti no oje dum pempen so sa no kwa eja ngan de ama na fi no the contractor ya na re hote no se o wa ha na wo fre ne kura o pa no wo fa no ko o pa wo mfa on contractors no
If you can only or see we be a sika na say am kan minim say sika ne bia ne nsan kan ya na say bia bibi nti na ma waga nti na ma me kasa no nti sɛ nea wa kan ye no ye kwa ye be review na ye review mu ne ave me ka produce akra frame no be ka say o ne bia nka ye be review me ye hu sɛ ne tie na so no briko na nti bi ne hyew nti ye frame de ye sɛ ye kasa fa hu nti na ya adwen tun wa twen adwen si so yi a ye gu so ye tu na mo a project bebree a ye gya ho nyina no ye bo mu sɛ nku bia mra no metoa so nenka in free ho no na MY because you see bia gu so yi e be ye ka wo no wa sɛ yi no wa fa de foforo gu so e be ka nti we de ye do at ba. Honorable Michael Asari Sechi, we Odan Quantum electoral area, Penia Udroma Assembly. Yet was it Wabuten Wadaji Ninchimua, Udami near T4 93.3 FM. You what Muslim must say, the media for the Serbia, Eja, Senia Moy and Mobo Modendi, now Serbia Musukra change, I say, Kunafu and Daba Mason, Kras, Musukra change Kunafu, into the Massimodia Munkosu, and yes, by Kemawasi. So that's papa. Honorable Michael Asari Sechi and our assemblyman Emo Dan Quantanim and what I say St. John for tell because you sukra chain. Mama Johnny live on Facebook no. Wow. We na St. John for Casamo say ya no dey no. Say what the contract. Now the new be good time so. We him say we need chance. We need chance I did not go so ka way. Reverend Anthony Kojuwachi black mine adwen mu di urum zaban wo muntu antem enti mama munye nuasam ne amfa nuasam nkonkon we se ti contract nu ase nya usa ba jes kana. Okay, Rejoice Afiabim wodi good morning Walanyo in Akwatia is also watching. Kofi Ajiman black man osi good morning watching live inside Pig Farm Accra Ghana. Unity Abuaje is also watching. Mo when Abuaje and Kwame Yeboah are also watching. Next Obetima join here live. Oh, Facebook. Why on your quay? The contractor of the company. Oh, okay. Yankwe. Yansa company Anuna. Shada school this year. Edina Bem. Contractor in Ora Alex Yao Bracon. Wabani Yamwachi Ahenkan 93.3 FM. So upon Boko. Chris Adumboko Namonso. When you made them, me who ya papa, your friend Odi Ahenkan Kwame Yeboah, our book man and free. Odi. You're going to go. What for another? Me that's your. Nada eja ononyan for yaw Alex Yao Bracon. Ubo achimu dan brosa. What should I na? Oh, eja. O kwasi di emu yedi. Me baboni ni pa. Mi pushu kakra. Facha me. Yo eja be dance no kwasi. Dey bi ka mi tie we tie po nyina. Ana me say everything sounds so we station so. Amen. Ni oda bro. Oda yekura bi ti ade am so makoma edi exercise me so metima bi diaboa e kuro no. Okay. Enti se akokonya ba se edime bi se bidi mi nsem na meye ama odaman etumpo a esesem de ma ho odi nyina ehyimu. Enti mi so menya hu eye magde na ye me fese menya sa akonya no. Enti mi de ma ho odi ehyimu. But baby could be na akoye sikasem. Timei edwuma na kudo sampen penso bi amako ho no. My ready certificate more than 1 year. November month. Last November up to date in Tuamika. Next November ye be wura mi na afe. That project to a Ministry of Education as a get fund and assembly and a hustle. Middle bed. Middle bed. Now ready certificate na assembly no mo kachire wo de kwa wo ti omunka ana sabe o ma boye mfita botire o mo mmia okra. Fila say didn't an ban be a mo share but say be a enche betua and the enche betua because the demand you make it and that's the last week you can release
information between a platform certificate I could do Ministry of Finance. Can you that? Me adia ba ko akiri madwen opani Alex any say adwuma no wo ye no next come my minim say we mobilization one adu sika epeja kodum pempen so aduana ba se me am di sika peja obi ka makwaji bank loan and my peja kodu pempen so because now duration 8 months now my imagine say within 5 to 6 months baby because the loan am dey do something so no that is me release certificate need to am and committee me dey and certificate need to up to now and say yeah said me once so me say yeah could do a Ministry of Finance no and they teneda yeah could do the teneda they actually me madwen na me bo wakutia me nim say what you want here and say ade na wudi nua gu dan so omre kwa nim certificate yem fa sika ma sese nua yi apropro ubeyi nua we nyina de agufom sa eka no esa be Ghana for ka na we de wa de be show yeah ebe me meka wa na betu enye enka contract no there be say contract ni say feni gusu na fan chance gusu ni ye nti obi ka me my budget am here say me dey gusu within that many sika eden chance na gusu na me nim say ebe kwa chiriti enti akotu sampen so obi kan sika bi eni ho a o metu ya edi amame enti be me amika empanfo so ku wa na nkwa twa nti ba bia odi kodu ya di nua gusu de ada na ayi contractor one pe wo bisia bi no amfen chance an ngusu pre kokora na ne kozisi adwuma ye no ensu otogum ensu ni tem manho wankata so ensu oto odan potem a ayema se den enkula edi hu pilolo si yetiri anye yie na koda bi tongon wudi bebo odin se contractor Alex Braku ni pa bonsam enwo ama ensu afa akwada ewo Aishada school mo ensu bia sabe enye sa na akra openo tianu ebe nden eja unu say a businessman there atanse ubetimi anantina do beto fu okwagu okemu krampo no na edin metati sa asem no enye se bi sika na ewuni sika no obika akaka amambu kutukumu aka adwam emedi kutukumu anya wo dia eti obika me modern born na enye edin na meja kodu sa pempen so no eti na anya me pese bi meja wo esinse musa ma obika otwe ma mamu ya abadwuma no tira bi a eham kakra on enye na sense bi a haye eye nyina ye yakoma so ade se betimi di aho ode ni enim di ne wo school no ye de beboa oman ntumtu enti ye ma wakonya se ye bibi bo oman na me mema fam di eye nkranhye se bi a wonso ni wakosia no fa be bibi bo oman no ampa ba de ko yesi kasem sana na afide akwa de se wonu hu se bi akwa di se beboa oman no enu ni adi ba kwa me de mi hu Mr. Braku sesi ade ba ku a wayi first question na ma me say enua na ba be ye woka because aband wa ball pa sesi dan fenua guso fenchansi guso fantoku ampoma gu ano ne nkoda nkotra sunsuan de wa pagya de nua guso sika wo twen ne mai enua ne nyina apro adane wo wafidi ebi betim kura yi ahwe akura bitirim kwen na nso akwaku manho nso a wo ye no sika na shorto wantimi ankata so enso ato akwakotem adane afidie eno kwan be ne de befa so ubetimi akwakokakata sa manho ni so ana yantwa ne obi ntomu anza manho no ya trap na to so debi baako no slap no da so ba ntokuro no host na ekwo inside no ho baako so da man kata so kra ye twa dia to Facebook live a obi ahwe bi eno ye soccer way eno abo na edi ekum but emu no wa enso tem eno abo ni wo na manho no ya trap so tokuro ne ye de nia guso e de blogo to so timinim se bia manje fo no bia go ya ko se jade ya eno obi ayi so jantokuro ne de da ho
but what can matter? Now, so can we need the Henkata Sokrao and then so won't be brave. So can we need the Abuagum, the Abu Egum, but still a mua. Who's a Cajun Qualadia Sabi Totofewa for? And Tiwedianka, I had the Sedena Ahenkan FM. Ya de tu anim omito sika koka aban ho na banka obuo na ni de kwan so a sebe wo ma wa no ntra aban o kasa kran so ede o abotre fan nti ka ochina ene na de chie adwada unya plywood na board bi na yenko bonko kata so ka we ni so no ochina nko akoda bi ankotuma mfa se mama meto so eja waka no mate se eye ayi Ghana man ko o man ko so ni odan ko so nti mekena etu uhuama mo na ekaketo ebi ewo ho a ezro bi nkwandie akwapo ni efiri ho na medre bete fo no kra ade na mo so wom dom sakika contact bebre we pom ha so a wom nya bibia babisa bia medre bet ababo medre school na za de ina da bia medre bet so wom wa contact afo kirem musu wom timi nka mo kan ma mbia mu awu oh debi sejuma no ye juma na ma wa woye na za skanka ho o se si en fa skanka ho we wo sika na ade aye yes o se ja contract no me sign no I say we release certificate within 21 days no you bet you awoka enti obi nim se bia oye ko do dan pempen so ya sika ba ko chefa yeah enti adi anka yakaje so oye wiye bia 1 year se bet you awoka no so hu ha wo betoto ni ma Coach Milo di amu twana 1 year wan amu twana bosome $30,000 Coach Milo bro ni petenu wo mu twan $30,000 ya bo wa match na wini so a $20,000 wo kabo ma $50,000 bro ni petenu na wo bibini owu abrako hwe wa ya adwuma ma na ekwa afe chisa before de ye ni bebe ahoso no na chisa bibia giagu wo ni aga na ni ya adwuma ekwa afe ye tuareka eto de ade nsandwafo na yafa na yebusa ni mu yo onu ni sika akwakam ni sika akwakam bro ni pete we mu ba ni asisa ganeska ade ya dollars dam no omakodi se wo coach blasters ele ko si sei ye man na ni nam ayi ma ho hu a aya yem hyehye a ye de pressure e to contractor so si a contractor no onye nden wono wa ya dwuma no wo twen sika no de awie sika no ma wonya de man se sika na ma coach bilo ni na konta no so wono so wotebrofo ndi coach bilo ni tebrofo no no chechirem ori abrako ye da se na wa botre na da ja da chechi ma kire why ba me bacho kwa mbajo kona ko kata ma ho ni suma mwa mpacho me pacho pa wadaruma me da se yo wa Ghana for ma wo ma na ye cheche no when I man zanjo for tran resort ba ni atiche no Ghana ni ya dwuma atwam afe yemfa ni sika ma no wa kwa ni mkusi bodum so won ba fire because on poma ni ye nti o fire kwa ekusi sei ekosi sei contractor ni sanka ni sika ana we nye trend Ghana sika de yo billions ya di school complex ama meme ne oba ya teteom o me shall go ambo zete syllabus tatantana nom de chenkula de we welem of the ya on kire practical sin chesi si bo brade ade edan ye si ne munya ayi apopo bibiri edan ye si mensu atogu hu na emu nyina ya apopo bibiri na abrofo petewe bene na mara ya sa Ghana Kenya de mom mami bibini na mandi o mayanka matuko yako wako umena nae abona fobe ase abena asemu wa mukaye ne dawono osiwi ase wani ansode yawo onfa sidam wa chade ya dakoro bi wapedi ebedane wapoa abena abena wasemi ne dawe o mami sumi wen so yeah me yan subject by subject no wabem shada asama you treaty ya fra assemblyman ya fra contractor wa wutie nso adwenkyene sei 0201 944485 0201 944485 0554 820910 we are only discussing Shaddai wa wutie bi no
wadwen kire wo asem ebobo so we only saying me fa be 5 course na ma go to the next story on the table ti Shaddai KG school no a contractor na pejadi nua guso oso no visa ngeja ne kakra wa ode aye no oba konya sika na abande ma na soso na nko ode awie e na abu akam wa raise certificate ye ka so wa raise certificate a kese adwuma aye no wasesen e de agu nkrata so de akwa aban se aban ye akufo ado aban ye adwuma be me yakoduo nie medrebet mo hwere mo ma misika na me fe nko wie aban de ne aban de kina aban de ne afimu nie aban first kan ma enti Shaddai school no ehun komo kakra yabo eno no 0201 944 485 why no am so odi shaba me wache yeja akra pon bako de nyame adom me hoye ena yesu ase frost na ka se free ye free mi Jatabuo Kwame Yeboah manso ache manso Jatabuo mi yanko yo me da wase so de sadi we ya tiga aman no hoye no wa be ye bi o manso asa o mo school dani ni na wie aka ho nyoma bi e so mo ye eno so Asem customer ato nti yanya e Shaddai nko a ye stre contractor no le ka kasa pa ye stre no omwaye no school for no bi an ko hwere ne nko a ade no mo so ye da ma yeda se Jatabuo mo wache manso sampa se nye Shaddai nko a ebi wache manso ai obrimpo sintimpoku asase so etu so bra Shaddai Asem e discuss ye dey na ka phone 0201 94445 0554 820 910 ado one am live so wache good morning odabo Mama Juma o yo fui sorry dem nim so fui the fe ajo abata mi ba se me yo fui me frɛ that's so miss me nyekusi mo to say yawo ya pa egunkusi buom e de nyanko poase adwuma de mu bo bi pa mama yiko ya ma adwa yo yes see impelifo bu na ebu be se se wunhu oba en sekete wunhu oba en sekete kwa oni se usika se musa uni enchancy o se me de dia kwa guso edi ya brought too much and when your contractor no ya black sa one adwuma we yo na kasa yenti eye ne de tie ada ma adwa wan te na se ana metie no wo sha se fe ne nyina mabie masum ho tie no unzo da waso nyankwala so it say wo die no ampa at least adwuma omoye also be free o se sa na omoye enye at least omo kan wo se we so ono be fa ho ka no but oboa or the bed billion indirectly or the bed billion enya ade ono kasa be fa ho ka da okay so wo se ubu be ma ywa wo se sabe unhu oba yen sekete empanfo nso se ansa na oba mene adobe abanu abusa oto ti ono medre be to no so ye company or the contract na ma no ade no nso ahwe ne futuo mu se contract me di men me ni hu sika wo so contractors ye dem o se mobilization wa kosa start sika ne beba o se mom 8 months to no ni termination ni senka within 5 months obewi adentina how we baby o ye adwuma ni ko bi e san ko timi yi ni yam e ko pe owo besia bi di to aso o ye sanke ye e se edua we e be pro asana te di asem ka be brem ko no o timi e ko pe besia bi e de to aso a anke ye beta na dabi enye nyanse de wa asem adwa tobo kompe aban enkrobata medre bet ne so aden no mo so man ko pa obisi anfa ma contractor say ye hu se odi ndu agusu nteje na fa wie no say ebeye ono ka no infa so ebe mpa na ana ewo so akọfu papa besia de beye ya anke eno mo ye better esin so better na ono mo say omo ma ni sikanti ense ne mpro ehwo no point say enwe ya say o say honku ana sana make kan nyansa wo mnati muni yakopon he adwuma metia ni krom fo so wani mi say asroboa Hello, Memoachi. Hello. Odi shaba Memoachi o.
Odi Ahenkan. Obani na bomba kwa de. Oh, boko, also eh. Yesu adome ho ye. Odi shebe na me na hie yi. Friend mama ka se Ahenkan Kwanta. Ahenkan Kwanta mama. Mo. Me amini. Aha, wo no wo ba memu. Sanity. Shada asema ye ke wadwen kire yenko. Ne o ni se, wo hu se yen area no, politics ku yen. Ye asem beda ho yen hwa asem no nka. Contractor se wakwaje besia. Ana odi aye djuma no. Ana ya odi the certificate afọ se medu ha ne bi mu fo sika ma no fa ntu aso. Mama ni sika no madjuma na da wa asini. Ye kan obi abazu nye sika ade high play, edam play na wiem. Ke coach ya wo kan blast afa so be ne nya wa mo so. Mfa so be nya wa mfe kola bebrebe ya obi to bula ni tije se asem beba. So ti asem be da ho amun ka asem no nkan ho. Na mo da for politics. Asem no ye tia contract ni kan wan ya. Enjina Ghana na anwe ne se no. Sa be ni se. Ghana de be ni se. Jiri Jonas ko kape ye tan da pa. Warundo odidi mpanifu atemti ane obetima akasem na woni atema no problem. Na ka unsa atemo no yanja na atemdi no bi ampe. But you know to yen atemo no kan se no kura. Mimi di asem no kan de no kwani nyame ni aye no kura. Ba de ma mempe na asem ne atemni na wodi mpanifu na mempe. On de yin na haye. Ke ebi ni sa bro kire nyama papa o. Nso amu nsu en na makofa muturu mo se yamaji ntu. Amulo kwan to bu road, 3 road, 3 years on yen ko sia o. Nkola ye wa kole juane ka 18 years asena wa bone bra ono sa kola no be decide na the future yesu ga no hian kwa obi ma 50 Ghana so obi di utun kwa so na mje tie ba mu chew odi an ka wo aka e bi pro ye san ka wa ba ha ye ye de yama si ejuma no mai ninja politics no ni en tie ka issue no ni en ka ida wa ti nyami kirao mama me no ya adwen papa yenya enura. That was my topic on Peace FM. Yama amanyosem asieni MPP NDC ne emfa na do say the second term you buy you say what if we need to odan in potem ha we wo ka beka so your politics pani be na wa ba move for that we MP a oro ko okoden wi ni ba mu a appointment na do make board chairman be no for that board chairman ben edu fro dan ni potem ebuakam hello memo achi odi sheba aka afrefo minu yejo Odi Ahenkan Kwame Yeboah odi jana frozen from blessing me ka say amakro blessing Pachai. Yeri ani da so here on Facebook. Shada school na contract SCD nu agusu enu ani nyina pro. Adan aye ntu aneka aka ho. Wadwenche ho ni sen. Odi kan ya mekan say nya menka mo ho. Ani aduma pa moye. Na me sia mo pa. Odi on say Ghana ha no. Democracy ni yenti ase. Ebi say empanifo na ngaze na mo say mra ne to wo no mutimi ni so. Sasa ya tuna sia ko fa ko cha betina se woni sika e kan president die na nkwala nketwa no ba bia ombefa ommenya adwini nya blessing ye blessing enu nyanzanim odi enu nyanzanim bia wonyina ko chiro makofa no nyanzanim aha men support ba kokura me no ya adwen so won nyansa ba kokura nim ba bia so ya de nkwala ne fa nkwala so da atia nkwala so mebebu oman no ye so oman na to man nkwala no entre ba san kwa ni na ba ko bolo fo ko suku da na gasa no yen yi sika fa ko ko suku da na nkwala no wan ka sa dia o kan ya ma ho da ho san nkwala ni ko gum no mu ye wie na sa sa be ni papa na ma me adwuma bi o ye no ye ko ye ma na eso de ne ba na akwaje anso na ma mpani no to na se mpani fo na mu bu ama no o na mama we na aba enti odi sama ba na sa mu se di ama ma nyuma na akwaso dia mo hwe na mo so mo waye boss ha no ya ka ti bebre na masi yanzu ya dase bless edifri Kwame kura ho amakurum final call on Eshadai Eshadai se me fa call twa to ma the next subject so ene pekura me mpon memo ache ya odi papa na pomba ko de ko ina nyamiasi ba twa fro se na ka se free when down so ka se free tutuboto mu acheme da eye kotokuma nyina hinkuro ya himfie na abuo toa so odi ogudu ye juma ya mensham na dikano so
with our say what they phobia but abo machine so I just say omo brasi eye juma papa they can member more body the chimba quality na omo na see na me bo mu na aba na fi mem come asem so odi o man na e wo me ye edu ni say the o man no Ghana man no Ghana ni jinya o ena empenifo na ye do mo sisi bia bia na na asem empenifo na omo di o man no so omo nya omo ni da Ghana nkasa Ghana na akoye ihia country na ye wo mu no akoye ohia man ena omo di ye do mo sisi empenifo na omo sisi o man na so no omo wosika ezi sia that school da ye kan wa asem the Ghana is kana say di you Ghana no so niska Ghana niska na mom na ku faru wiska nko ofo ne be dey chifu you bia wiska izo mo mfu musika menye ejuma no because Ghana is kana so mo di ejuma no mo say iska no mo ma cheme ko mo aka usu a mo dey bo mo bra ezi sia o man na be ye dia ye mpe fo na ngasa o di o man ya na ezi e kan se me ye ke ko mo so an ko mo so ma dey because o man so ma dey o man na say yi ezi we try ko na play 1 hour we try o ka wa be o di try 1 hour no e be die be si odan yi bi e di odan do ayi odan ku ikra shepe Mini odan inferi yan fa basic message o na me ka say no ka yan fa yi odan inferi yan fa basic message odan inferi kai mate batini na mu no e bi ayo odan ye mbo mami ntwe wadwe ma bibisu kakra efa aeroplane na mo kan wasem no. There is no single president or at the first as so because want to kwan na we develop ewiem hyen na wo eye o man Ghana de ma president no president tu a engine emienu ba kutimi dum wo wiem ya nhweye one day ba ko hyepum no man pani ne mpafo nyina akwakowu enti senka enya o man we ne yantutu ne yi a kame Odi Ahenkan Kwame Yeboah enhame se betam Ghana ska akoto alupria eye Ghana man dia Omampani Mahama bo baba tinem Omampani Odi Ahenkan bo baba tinem Omampani Nanado bo baba tinem ukwa bejasi wo de agufo to si wei a na engine ntimi nso yi sa oman sika ne de toy mo but say na ayi Mahama wo ayi evense Ahenkan makwanta eka no yada no oman na amanyoman nti no kura wo ka yeso ya NDC ni yeso ya MPP ni tina me ya man na esa no omampani do ade obetu kwan untimi ga so omampani ntu kwan ana me nga tete me papa no omampani a ongo value pra engine ba ko nya adwuma fanko ne na me wiem na me gwa me kwabro kira me make sure say me full pre papa no omampani mu a te furu do ade obefo but yenye de sene fata na wokofo a yanka ho asem ana me boa me da se ho me da se me nua no kasa free oda o ta tutubutum lai yanko ye next story so na ena ye boss story no so ani afa course eje we dia go government yo tinyi papa pia nyane dia tumie ansemisimi mpo e pasa mitini ya tisebroni enti wa ya drabremi broni na dada wo asuani nenu enu na sampo amaiti minna ne kukuaguei na so hwentu amfo ada oh eju chapa tukuo no ana wase ya betuma mabibini eya kwaso ne ba ya pedi ya yewo ebenu sodani akwa asese bibidi yakuna manio bidi papa pia nyameti atum wa pono ho ekurase sam apono ho broni aya drama sa fa pon ho fa pon ho adi ebijami tumu amini pedie yishio oh kwasuni ekwaso ba mumpedia mu o abibi mai kwa nim kusibu adum we tuntum fansa mama misume we mama misume we
Okay, yeah, call Electricity Company of Ghana. Omupo Bakua. AC opposite Old Education. Na yesi Honorable Clement Atefa onyem na shebe dweni oya assemblyman. Honorable me moachi. Yeah, ominia. Afatefa bibia bokọ de. Nyame tia so de na chen na mo so. Kristo adum ye kurakura mu otie gu Ahenkan FM ha na yesum ye man Ghana kotokuman bosome abuakwa na achemansa atwaman so ka ho. Na eno grasa Old Education mu light po bisu a ehu pa. Yo minia madama se anopai na mafama video show. Na machia aye to bottom adehye nyina. Bibia ya mekasa bwana ntakra ene man yakase. Jo madaroma na mde tumi atise ashemensa. Ne awo kan nyina no eye no kre. Se bibi kwa no mo fra mi ne di ho nkomo. De bia na mekase o twi bibi fresro na sama na bibi ekutem. Bono ayehu enye ne asem na pim yi for engineer na pim na ode ne acha da no kwa do ka che me se yenti omo me ne se omu nipo ewo wow ama de no akwa ye dadwen kase ewo honum eti ne nyina no ne ha ne nyina no egina yi for eye yawada no mesai afra yi engineer na akona oso de obeba na obaba fe atina wa ma enu ntino ma etinya meboa eye adwada de nimi mesai apusu no na me amakọ na me apusu no ene te gira na esem jana na me ne ba ho a me ne baba ho na ade a wo kan se sia no muni light pole no na akwa problem kaka enti ebewia tani atia na kwan bi abefa so atse ya hwe na enya po ma no mo ba no be adwuma na adehye a ewo bia no mo to mo ya befa so na ya ne ya pepu e dia ma me say de bia na be kan say eni po mo si twa yon ko na echi aduam sabe bia ko mo no mo tse sa bia wa na me ameka say ana me tse sa bia wa ke de ne de ni atumia afa kwa befa so e be na so yenti wontino em se e fa ne tra mesre adesia e wo bia ho se omonka wa kuma chom yem fiti adwa ga kono se yisi fa tumi ya be fa kwa be fa so a be pepo ni bi na omode ababesio na adesia ho no omo ato minia boka ya na no kwa yetu wana mo na so na morning cp ntino adesia be ko so akasa say ni omo hwehwe se ni omo kan ya beye enti guso etu wana mo de se na maka no ti jona ko ne be hwe na kwa be fa so be pen po masi bre no ya pen po masi bre be da wanse yo honorable yansu adase na emom no yenyanya mu emi de se ECG4 aka no credit akyem se po ni bi eni ho ai me de me ni obi ya de no wakamu no kura chemepe aja ubabu obi no se mpa achewa se wa no watum enti na adwo oma kan kwa kire but wonso akasema ma edin emede se adwada wokọ na se bia still apo ne bi nya ma ombetinda besia omo mutimpote mo behwe kwa mo befa so na mo so manya po ni bi na modiese na who kwasam because so ye po na eye concrete po enye duade bia iron akopim ni se punai because ye heard in life Facebook ana abu akrake enwa papai ena iron rod no apiepie ayembia mesambu se wo hu kwasam hwan na ye po ni sei kwase po si ho a menyini se no abe papai sei hwan na ye ni sa minia masan adawase biem awon se ewiase no me aye hwehwe no eye resource ekwan ya befa so a ade na esi no ye bepa ne po masibre me ye type bi a enya fe na me be approach be se na mwe so na siye enya si ya ye nim se sia na se
pool na esi hɔ no ebu and betimi aka say ebetimi aso bi na de ade boom ebetimi aba say pool na che ono a wabre ana ne wawai enti ni nyina no mu no de say the American say yambehwehwe ne puma sibre na ne asisi ha no the bone of contention now ne say ye people the esi ono na ade hye ho ho ato say ye asumasi A asumasi B asumasi C and ye ne de menyi ni say eno no betimi ama ye de asesa pool no te mesra ade hye na ho no ene ahenkan fo nyina say ya hwehwe say nyamedum ye betimi a replace pool no na ade hye ho ato mo eno na se sia no ye memedwen ho na mom no se meko say asumasi na obenchen the mesre yemfa eno no ento na yɛhwɛ the way forward sɛ yɛbɛtumi apɛ pool no puma sibrɛ na adehyɛ wɔ hɔ no ɛho atɔ dasminia me ne wo yɛ adwen papaapa san sɛ sɛbe yɛbɛtumi de asɛm kɛse aba sɛdeɛ asi abu yi sɛ nyame amfa fie na mframa gyampantudu bi kɔbɔ na ehim ne sɛ ekim asɛm a bɛsi wɔ dan ha no ɛnya de yɛbɛtumi atena so me ne wo yɛ adwen na mmom this is one problem a ɛha ɔman Ghana yɛtinkran major road crash a yɛde abɔ ɛkwan no ho ban nyinaa wedu hɔ a na ne car pan na ɔde abom na wai na da hɔ ne nyinaa tutu po ya wukan ebi wɔ nkran sɛ amanfoɔ asɛsɛ nneɛma ɛsiane sɛ yɛnhwehwɛ ɔmo di saa nsɛmɔne no ɛntwe wɔn aso nti na tambia yɛyɛ a na wɔn bɛsɛn no ne yɛyɛ a ne yɛbɛsɛn no po yi sɛ da wukan ɛyɛ 3 options ada se po no bere no wabre eno no asate papai ana oda sani si ne kodi nsɛmɔni sei ana ka bi na de kɔbɔ mu punai nti se ye hu kwan ye fa so sɛ ya ne replace a se nipa da sani na hyɛ da sɛ na se bia no onwi bɛtuma sa bɛ sɛ ne biem te me no ya adwen sɛ yɛn hwɛ kwa besi wɔ haw na no na ɛde asundwe bɛba na yɛm hyehyɛ wɔ old education wɔ nyina no yisi gifo adaroma wɔn bɛ yɛ free hɔ na mama no so nsa ma part of our culture sɛ yɛyɛ ade a obi sɛɛ na yɛhwehwɛ no ne yɛtwe na so na yɛnsada hɔ ɛde ma afoforɔ sɛ hei abadwa padeɛ ɔman adeɛ yɛnsaa ne saa ɛna wobankran a the newly constructed interchange wɔ Pokwasi the biggest in West Africa no driver need the car akwakɔ bɔ middle lane nim abu na ɛtena to atwene sɛ nkurɔfoɔ yɛsuo mu opi sɛ fam kam na bu dida kwan mu rough it took 2 weeks answer na highway for eco fix the problem no so ya hwene ya mpanishi nipa krom ha e wo nsam oni omudi a ye bebo ECG force bo ye bebo DVL force bo ye bebo highway force bo na nso na nsam oni difo no ye nye omu nete e no mu ha asambere man e bi ansa papa no pehwe ye de telephone call ATT you enso nyo na akose no mebo ana hello kraminia inti ye ba me ho up to Monday said we can yenso be pusu ahoma ECG odan panifo de ye ni o ma na boku su atafre na ya busa de o so betima ye afa ho na aboa masumdwe na yam hyehye ne nyina every old education ho so me gidi se samuya ne sa nyame adom yenso ebeboa he janse tebe bia me ka se aboa ne takra no na ma ne ye kase radio stations mo so mo boa he kase pa janse atam se otu ana mo bi na se yemfa wasem no serious a so me ya hu sa fe no afide kase a afa ebo dawuro no asate bonsem wo dawura na omopem ahona bo se no ansam na assembly man be kan no no kore na emse no na penfo e kan wa sentendo mbetu mirika na fe no ma baba be he menia de bia o man mu asem a ya meka ne se asem si ya yempa asem no poma sibre ye twen asa o ha beba ansa na etu ho na mo ya o hwe ye friend say ye bridge na ewo Romai ade ba okwan no ye de abepem old education bridge a contractor aye me ne wo ka say insuo no entimi nko ase no asi contractor why bridge enwura na full bridge no nyina akata bridge no ade hye o insuo top te kakra na hye o omodam nyina yam ye betwen ha se bi besi ni bibi yesi nne ye betu wana mo obeka ya eye Anglican school mu ho
to a bura, to a bra high tensions. A see what she was walk of Pimbra, a kumobi, and Zana, a 2-1 among where you be the yeah, but sir, on my mono, said be coordinated. Honorable way, who's that way in the menu by Adrian how? Who's that Ebule okay? Nanki Alkeni Paku to a Blananki at China Kujina court, near Jailino. Na I so dear. I know you or to a brano, not several purpose of a more school mover. I know, but not as I say, I dare not a one high tension or about forgetting me, like I say, a brand see what I check. As I can be a high tension or ever. That's what would tell me. Michopa. If I say a penny for my sibling, I can pay you for at the men's school. Oh, okay. And you're not a cool mobility. Somebody need to make a pension at their mom moving to the camera because maybe a cool be a condemn. Wow. I get it per once. And my mono, I did one answer, you pursue. Kayampa and your day into one more. Na yen hwe yen ye tena be adehia ewo ho no omo ho ebetom me no wo ka sei ko edwa kasie na ehye yen me nua de bia se me gusu ameka sei ni nto bedu e bia baka assemblyman onya wadwuma abronsa no peni for de niema egu apon so pese ye bebugu se ne o se wa kina MP etu wana mo adehye no so eto ade na kwetena abronzanda dana so eto ade amene o ka abronzanda sate jiri nketenkete na hu o ka kire adehye amene o ka sai eya police for ene me assemblyman here this warning tape we be o ko abonza police for there sa ho bonza me so me there sa ho se adehye ade na ye hu te mamu men ho so ba kono no wu ase no to ka se no be identity. Oh. Oh. 24 so ya push say ya behwe ye ndwiri esoro nunguno assembly no ni sika omode ba say adwuma no nti MP atu na mawa me no wo kasai omaja to me say week e be sini o ma ba no ma di say adwuma no me for ofidi so asra adehia e wo so omunwe omunkwa ho en say sika say we asini fanya we asini na no rene kwa emfaso bi ento omun free sa abrosan na se omun free sa abrosan na se na ho no na ankofo yeni kese bia ba emla yetu anamo no na ya sa M24 maka so se adehia containers asese wo inside omo person mu yi o ma de yem 24 yem hwe yi containers ni nyina free na edwom no ya so mu anwe se adehia o ne ma se maybe our fan scraps na akrofo na area scraps no anopa wi na nyumre ma so tu eni na honorable senka we de enkenya de bia wo de nkomo ba kwa bebum enya de bia nka eden ye mpatema ye police for able men e wa ha esa ba achiase asojafo ho tinye no anse ma na di dwa no mu nyoma ahye a mpeso mu yi no ye de asojafo ni police for akabum abebo mo ho ban no ma yom nyoma ye wi atrekre bam na ya sa tum na sumdwaba wensu ehun krata tro nso ne sen me no na wo kan ya kwakai na raise issues we regional minister bae na me ado obete committee omunye nhwehwemu kwa jana fa so bae na edi jana bae send America me ameti asama committee ni fam na me appear before the committee okay mo to ma no some mind kwa ben na obden na obenwu je jana bae then na wache my investigation na me ka so say now no investigation amoye no e good ebo mo no e be say among for so teaching for you me no okay a police for Abuja no by but permanent watching go for go through on go for fetch go rem omubu you know my rem yeah and some lay home tell mama kwai ye ne go for omubu rem me asa me asa ma ojo mo ntimi ni mo bia ne container ne aga ana jom fa na kasa so ni mo mo to aba ne container ni ya number na ma ne atro ne bi ye ni nyina wi a na say ka omo pese omo ton kwa mascraps a mascraps a begina ka na begina and omo yewie no mu yigu ya na market one na ho adaho ye twa ko bimbla e be hu abria pedu se pese ye be level market one asane aka so omo na no be yi omo nema emwa the same 24 say
any addition in it, so that the benefit of my young wire. Okay. Young free Abronsana say, young train, then benefit my own Majuma, and Melbourne is over to me at Ramato. I didn't like a dress on Babisi Market. It is a Janishi, and you say a dear home. To go to more Roma or say, the Bisu family, or more young Kanya, we attention in our which are market. Say, maybe a home better one day. If you remove a say, the baby way I call a problem, I can see the brain. The Nina say, stressing your Yeboah, and before one of my baby see a Ghana. No one can say, I'm not a dire, before Baba Shrea, a consultant for near the Diabasha, and Chacrano. Marketing on Besha say they are so above form. Empire and Yebo. Now, in your mind, near says addition at your Bobo by that, and I think your music says, Jonathan, Abishibia, Reneca. Ma, no, and my uncle for any of be my neck, I say, Abishia Renecas, Abrosano, a piano. Acacia Avromica. As I may say, Abrosani book a cacano, a cacrabi. Cacrabi and Wally, while I cacrabi, my Yamado, and what on a camera. Yate. Yate. And free Abrosana, and my Opimo Mokoka on the floor. What's happened down on Paloma Protects. Yate. Honorable Clement Atefa, Achimda Old Education, Assemblyman, to Tuboton in Potamina, Yamishra. Why? Tuboton Assemblyman. Yeah, that's it. Me mama no we pamucho. Je ne ndia moto na ye e na de hwanko de. Enso nkwata bro nsanse mane nku na nya nkwada no ho. Na wu a e be den so be hwe oma se de nka pe no. Manu wasi. E be no so da ni yakoa. Ko black. Na wase mi na da way. O ma mi so mi we. O ma mi so mi o. Bibi. O ma mi so mi we. Yet Sikaso, there be a penny for Copelu. Would you go to the box side today? Eh, Diamond so China 4 years stop from no muba. What's the gun is Kenny here? One catch it. Scour papa. Sikawo mem say tam. Yam penny for and 10 tanker tomini and 10 tanker tomini. Can you say the uncle your gun and near Nicolas Obre? Hey, ya think can yet me the banchisha from one kind of bo near 12 kind. Me yen so de fufu troka de do onum yen de kwa na odi nkruma me nse gufu na pampam na enkwa wodi asonko nso uchia utia aso ani nye but hweto no ma we nyame nja no onye dem bim onyankopon firi nyansa ma hira o men akaka ndifo enu amene makare ranchi aye program Peace FM oni kwabna obenda ako ana Dr. Setutu o se awrawo sebo wo Ghana ne bibimam se efiti mfie kodwo ho yempanfo ya bobisia ba na no honorable kwabna minta akando enenam se ayi omampani mahama na memwo penso osi hospital bi wa anwie tinana ado abonkoto aso nye de. We are not asking questions. Sa hospitals no omampenda da dwoman amamwo time wo kwaje besia sie di sie awie wa kwaje besia se wo di sie awie a no wa anwie ntiska de kan wen wo so wa anwie sika no na nsesa no wen. We don't ask crucial questions. Ni amama nyofu e sada mahama wo odankwa efensen nkwanta wo manso no etian kama kwanta producer you good waben wenim ne hu ba waben so sada no ya manyosam kese busa kwabra minta kando say honorable wo so na ado nkotoa hospital ni sine so sika na mo kwaje ensesa no wen segman mu yedu baabi mo anwie ana Ghana foto abetia mo ana de nso ya de o man din na kwaji loan ana mo de ye adwuma no enti ensesa na kan no fama kufa no vento aso sa pepepe na ko bia e din na adwuma ne koso we MPP NDC ni ebe jump to the defense of Kwabena Mintam Akando because of NDC ni MPP ni so be jump to the defense of Nanado because ono so ye MPP ni enti Ghana ho ne be defend Ghana na manyofo idi anansesam na dani anansesam no mu de billion so na oman anye ne se
kufuo be di ade ko 20 years where affordable house still be da so hye nwem kufuo be di ade ko tene wo wie ko home no hwe efiti sekre eba bedu ensawam omampani da je kufuo na ye kwa no busa ho se opani bi aba a wa maintain kwane da opani bi ama medi ade apa fam kufuo ye wie no ya maintain kwane da ana kwane nyina sai adane owu afidie anu amante accident bi esi wo amasama kwane so no na nyankopon de ne hu mesi na nka saa bile nka dipa ho a ka do e ba kwan kemfa no ka trailer no obeyam nipa te sa amo obeyam nipa all because ye kwan wie ye maintain kwan da bepemene amanyofu ezuo de ye no dan de ye mobu kufu adu second come de no kwani oyi afi ho ankasa muntimi nka uyi kwasi akoye honorable MP onafo na to abama no na post ben na na do cha odani bi nya bi na ya saf ma vo senior advisor futufo he uyi omu bi editi na obi onko no so to mampani fu de senke ye hia bibia ni ka senke ebere o ko so no mampani na fa plan tana na yebusa bibia ebere sa an odanfo ya ebere sa bon enwuma na akaka yesu mu ade no wu mu ade sa na me firi Togo me firi Ghana he ya ada na ye nyina ya to aba no mampani aba na ye mpatam de ye che posu ye de ye nya bi makama no atu mon kasa amafo anya ba mu ye demonstration wadan patam a ye nya hwila na mon kan kure akwasi akwade na nya mampani na di ma no ka cho plain wadanfo ne koto abaka se wo be ye MP me to ma akwasi akwa me mabuzu afo nyina to ma akwasi akwa Jones nso ye madam fo pao ba se de me ne akwasi akwa tiende me to tia Jones ende o mampani de ende me to mai ende menka ba MP de ende me to ma akwasi akwa na me man to ma akwasi akwa nanga me jimifu ni ba me nuko ko zia da bre ni penso wa ye bi na mawusu betima ya adwuma no ene ma me gi ni di obi abi adwuma ti me hu say yes obeboa tani de area to abane ma no na abane baaye no abane baaye na wo chiche post na obi ade aprimpuntu akọ krom no woda ya enya bi mun kan kure ya enya bi de enya ye senior advisor to the president na ya staff mafo afutu osu do wutu obi a opa no ofa hey nanado ya lo ya fi awusa no wada ma do ya fi awusa no yenya nkwada o kufo ba yenya cabinet minister na ya staff mafo senior minister wadi education minister wadi youth and sports wadi travel and tour we need travel and tour road committee chairman achimso adro MP enyo odan ye ko odan kotokuman achimso adro bosome kotokuman ne eka ye nya bi no kwale na muntimi nka enti sisi na kwese mu nipani bia wa ben ni ase a mu pe bibi obetima twetwen den amamo empenfo so se audition de audition de papa de etiase na akukọ ba a oben onino ono no ore abebesere sesi akukọ ba onino ni nanado wa na ben no odan ha obeka bia mamo eno ni masam no so speed a de ye emia bia akwan no mahu timidity a de hey I heard you but ye bayi ye ho we say me ba me you wi atem asam na me kan asam no so de kure me nipa me wa me fom na de ache otwema dwemba so a na me siesie no kama kuzi ya gwa so chief and elders forcibly opens Ahenkan Krobo abandoned new school wam so mebie tina nawe awo yes sir memo ache lejo honorable Chasintia Mwanie that's why ono Ahenkan Krobo assembly man
Mamia. Now, there's some more things morning. As a morning, Ben, sir. Yes, Sukua Ben see I won't see you where we are now. Miano, no more piano by force. And then, no, no, Chris, as a school bank here, whom we Yacobiano, Yemiano. Namai day. Yanari, Yemi school dynamo. Yes, a band him set or behind over my education. So I didn't report about this assembly. Yaba Abibiano, the amount. A band Juma, Umiano, dear, many Hanya. Minimum penny for between to me as a Samakubian. And you go school. No more. Now, no customer woman say, you know, school dine. Get now, contract and a quantity at home. Into school dino, and where to me be in Anqualano, I do more pay acum. Now, official is needed. Of any being where media the minimum no could be done at the amount. Honorable. Yes, sir. And you bet my when you made my cassette school down on Kolanum Komunkosun at the other. And I made sure say, almost done on Mutimun. As a matter of fact, Sawaba Hoda, and then Anye, you say, a book. And I done a contract and a besina on where you won't hand over. Upon Nano, those in Nano, the anomaly and Emsanayamu, and Chapandi that one a baby. Into Aman Kolano. Edward Akum, Mia Makuku, Sir and Parano Akum, the home report. Ako Assembly. Amuko, then. And I'm so mukum, as you are the womb. Now, officially, needed, Amy Assembly, my name, this is Assembly needed. Honorable. Yabutre. If I'm Odi Ahenkan Kwame Yeboah, also the Honorable Charles Ntiamo. Asem ne kan ehu pa but me ne wo ya dwo ba bi ntinya botre ma enkwala no e de omo pe akọ school danim e mo musua de teacher for be kire ma de o teacher for be kire ma de o se teacher for no wo na edan no na safoa ene dem na me se safoa di dem contractor no aye adwuma na wi ese so mbeye a safoa di dem na me ama ko on 2 occasions. I made a report to Akose, a danom year in Nuanom de Apon. Emi said, na a moon, intino. As time goes on, a woyano. I'm a pon Sankasanina, a baby. They are back me in a name be. And so many Casa Mecasa, Yasimu school, no, was the credit that some moose you had to school, so a tree, what you have to miss some Kodano school, their moose, and Mamma corrective. One Musami said, you will school no Musami said, school dino. Ye be ano ana ye mie na me so official no ye mie ano ina me kire ma kire wo se enkwala no wo mu no aye se epon no na enye ina omu dan na bu entini me ti se enkwala na ko school dan makọ enso akwakọ he sampa omu wo mu a teacher for no kire wo ade ba official no ye nko bi dan no ano ta na me ka no me ne nkwala ne teacher for no ya adwene se ye besi dance wo nyi obi bottom ska ye ne bottom ska de asie na ye de ne ye de china asemo ya ka o ha kan ama Eastern Regional NPP Secretary Jeff Kunadukwa ka se wo ba ko bia no amankura na ko school wom na se mu mie na nkura ne teacher funa ko bia meni o mo ya dwen 2 million%. Teacher for mo ncha nkura na de wom na asam funa asam ko school na ne asisie be ye de be cha nkura de onabo meboa na Enti say inauguration be na nanan betutu ntoma na MP beba na bia Minister for Education na Gatman Van for beba mu mebe na mu mie na dansafo ho a mabie me ne mo ya dwen indi ona bo ma ya mo nhihye why me ya mo nhihye eno ano no enkwan so mu feel comfortable wo mu sua de ni ye wo mu sua ade de wo mu sua ti de oba ni say kromafo no ba bia ensafo na week mu pa carpenter na amu miemiem mo pon ma lokoloko no kama assemblyman headmaster ani PTA for mo hweda no so ye menkra ne nse no edan ye sisi ade be che school for ade ye si mfi ahenie no ba ne se mfi mienu mo ani na esi wona ye nya ba bi international ade a mo akwa mo nko ba mo make sure some keep clean
mamu se bibia mu nkyira nkra na de me no ya adwen 100%. Ana gana ye moto sa no e moto dodo edan fefefe ya mamu we Facebook mu hwe edan fefefe si ho akeka no sebe enye kuro kese kuro kuma aban de edwetira kosi dan sei na nkra nya ba bi nsuan de ena wochena hey makuma makwa mu ntua algebraic expression 1 + 1 2 2 + 2 3 yankuya nim ana me bo nabo sabepepe no ya adwen 2 million%. Asem we tanka men kan bia enkan nyam yasa ye nyina betena ka bi maka bi o Peace FM ya ka bi wa ha stamp penfo de moto na da bo wan si eliki ne ye nya mfaso bia oso sankura na mu ani no ma bia community teacher nso magia tum na mo kira dia teacher je tonkosu akomom tonkosu akomom no de shom kra maya de teacher ni bia bukate o aba me bia ye be transfer me mako mo dwen nchirima no ho to na bo mu ntwadwan mo nwinam Monday mu nkyira nkra na de asra so ye Asem atasra why mate next time ba me di so chocolate drink bag me ensa beba na no pa mu de twati ama school phone call na nyina se monum na musu ade na Ghana panfo due bododo yes school dan ko bia no na nkwada nsu ade keke ana so se buyi enso aja ye twagan ye die ni na bo abu he onye nba bi na kai o ye die ni to na bo na uwafuo ma na wa yase oh me okrum ye na wo ta ze bi school na nti wanya vim wo town se enemi mi ya na ma fodo mo sem bibre ya be down ya kan ba ko akam yenu awie ya twen de to so mi ensa no ya wi ase ne ho ba bi be fa ansa ne ya fa me ni committee fo enyu committee ma enyu manfo ne ma bie ya ne mo ya adwen ma bie school na ma bie ni esi school na ne se emufra nkwaje ntete no ma yempanipa ono abu Jeff Knodu betina fidie we so 1-on-1 amene no e ka asese o ma mi onu ko ba ko bia no wo wie no no so ko abrochiri wanko bia no no de ko abrochiri ti we de mu nko abrochiri mama bubu ano every open is opening hooray muniagro bye bye mate na meda wasepa ma men kasa kakra meda wasepa na futu am de be ma aban mu panifo ni aban ne se dwumadie bi ho ayedi ama omanfo enti se atwetwa na ase wo ho a na edi wo how any problem bebre ba ni titu yan assembly members no wo ya ye mi school dan so no ni ye mi school dan no chesa asumdwe die ni nya bi ena na se okwa keka no wo kira na se okwa kwatia ade cha na se okukufobia then se dwuma kwa ye ntwa yeka na edi wo how bebre abatu ye so nti be sra ban mu panifo enu omo a ye di dwumadie sa hye omo san se omo wi a no ma ye ntem na ama ye nso assembly members no masumajo sa anya sa be dubribi no assembly member ne ye kire mu kira manfo ye fi ho a ne kire mu kira manfo a ye nyu obi e ma ne me ye sa adwuma no ma fa sa ha no nso nti me de wase ne watiefo nyina de ma ye de matwa sapa se man se dan no man ko di nsemone man ko twa humam na mako bie dan na masukufo osua de o ma sebe official yen sheda mo dwa mi ano no mayade ombo dwa no kra mu ntwa dwa no dwa bia hu yin biem dwa bia hu yin mu ntwa nkwa na de ne nkwa ba bi na mo ye moto kra dodo de be nyu me do asi nyamenka onso ho a ona abu wayade na yelusumia bisaunia le bisawa so wo nyame so mapa na yelusumia ma Jehova folo ba le lubani nyame so mapa na yelusumia na telo binukunda plus okay ya 22 topics for Adwenbra oda old education electricity company of Ghana airlight pole no en wasem edwano so honorable de twamu kakra ena ye de akọ akeka no krobo empotem wo no hyakwati ase honorable amase amamu pen so enu osi school na kama ya ba mu amakobi school na wo musua de musua enko na bu ya mama ne mi producer and ya boni wa avid was for mu hey mu wana omla so okay akeka no krobo asafo hene tete okay mama nko na we na me wache yaja akwara pombo ko de ya me adom boko na mo so ya hu ya papa na yasi school dan no nkola no wom nkola no kom wana mom ko iso to na school dan ni buye anti nkola no
Adano Amonini in gating into a man casa, a for 3 years. And Omku. Hello? Nana? Hello? Yes, Joe. Let's say. Near quiet, and say. Yeah, Dino. Near now, Honor. It's your Cassivi toy. Into a buoy. It's and Colano so a war. Balandan. Now, Nimunkala said Domodo Monsaki Katakaniaman. And Omodo Monsaki Kaya. Adano, a BBA, Omukubi. Hey, Nana. And while I want me to use the too. Now we are boy. I'm glad I'm talking Nana and Danny Book. And I'm a feel you, papa. I'm glad about me a miraculous. Just say, and San Janunga and Grau. I said, Danny Buyana, wow, Mungala. I'm not talking Canada, and Danny Bibu. Yes, he's a grand young one, dear. I ain't come from one of you now, but anyway. This is the best radio station in the East. Nana Jordan Musaki can be in a Musako 2 mana. Oh, and Paranakum. Be in a museum, a beer the other Mukum. Uncle. I cry this, Amukum Ben Nahini, and going to start this on question on the Ben Nahini. Oh, my bear was so many. Now, Chile and Sako was so many. And be a bank penny or any MP. Oh, I'm at the San Cranakum, no Mutiana, so I'm at ya, I'm a some panifu, Mobisam BB say. I don't know, dream your school nano, Nan Grandom Saki Dana and Dana Baby, na and Granakum. Oh, you see, yeah, no. Yeah, dear Sadian Colani and your boss of my money, say, Nabia and Colani and G, or no better. Then penny for you being to the Nancy, sir, or better near Cosso. Oh, okay. Nana nyaso se bin brother say obuani ani diem ebia yes so na mamotu ba me bom abaso ade na mayere me ne mo yadwen munya ebone mumu aban bia mra aban trimu pod be si school ni say enchiri men ba benya ba bia tra na ho atom na ya tetewom na da che yen panifo ye ni ho a omba be si anem na se awie na ye kotokosom ye betra meden aliki na mvaso bi amaso na dan koda tamu ko school adwura gudia nana se nkora ne na bie yo so mo sa na mo de keka na apo ne bie yo se mo mpanifo na mu bie na mu ntimi nkan mayade once mo bie man kwara no akoma kosua de ne de mu musuo munya boni bia inti munya kukuduro as bibini yesi dane de mamu inti de esefata so ye ho amamani amane emene so manfa so no mu ma na nyankopon kronkron be wura akeka no krobon kwadam amom de monsake kada medan timi bie dia nana ba ku bi odan mo fa msa meka ne mi mai inti ati odi ehu tinana mi mamu dia meta amachi na masira mu se mo hwe na nkola no eni school mu honni mamu sese nyoma luvers na ade teacherfo no mo hwe mu nkran ana mo kwesesra wom sima nkwan fa so eden enkola de o msaki kan ebie a mu ba mu atamfo hwe se enim begu ase te mo ntoto nyoma kama o mo prapra ho bebe so mu duaduanu kakama school mu yefe ye he Facebook edua bia ni ho ho ye popra nana mo mfa ntom ho so na mo mmoa na mo nsiesie school ni kama nti asamba ye nyina beta mo che beka bia mamo ko de moya ni de me ne mo ya dwene se ye ntrama ye man tra dem na da bi nkobu mu akola bi ka se na nana no mpanifo kwa atewa yesu school awie o man ntima fo mtumi amankoda ya nkom na fa ko se ti ya mammo ani adwuma ba mo make sure say mumu danani mamu nse no mo ho ban na daache enso abapa ne nka se panifo bi ba keka no a aban si dan na mpanifo twetwo mo nase no o man hwe medan na nsei o mo fanyansa kwa so emenkwala kusua mu ade emene yenya nintini bi afi school nim akora mo ni adwuma nyame nhira mo yo anso Adamase Ahenkan FM ense be he said ye fata ai betimi aye
I bit ever con him, and so ever. Yamishra papa. Akika no nkwala mo ye magicians. Osi wa unu nkwala ndo muzakika dana edenye na bi. Bubuka pele. I dey shape now the Bible bend. Go for say, yalla so dey snap in the bend. Ti guys now do chapel walk kweno. Gaboshe, one so na club do wa bend. Ti nyame so me pa na yellow sumia. Bi se unia, they be sa wa so wo. Nyame so me pa na yellow sumia. Ma Jehovah for. No nkura ba pound sima enum sisi ahoma ni dem. Osu betimi aba. Hello. Hello. Memo ajo. Odi. Ahenkan from Sunia so dekeke. So de buta. Me na da. Anya anwan ye. Anwa. Wonene anwan de pepepe. Anwa ya kan sam mienu miensa. Ebisu adwenkyere. Odi na me hira o. Nyame ko won hira kwa me kasa fra me mpere. Oni. O ze ye kasa ya se ye bi empeni fo bi o ya broi ye kan amoni ni. So, mitio. Abesi dan we efie mienu ama school for nkwala school for nya dan ku fi obesi dan MP wo ho DC wo ho awu se asem man kaka agawe kura bo nya asem man funa kaka kura na ama miracles ana mo bie dan no na me de be tabia me kan me se ye be bo ye be ponche eni obi ponche no ye ni atem Yatem, they were pointed at host no. Yeah, I say, in the body of family, and no one comes to you. They say, a hormone. I don't want to say, any my pa moye. And why so that's a papa. Yamoshi, Nayan Kwahumana so, Nayan Tiway Sunfrio, Nian Samre, Afra for the Subim. Ora Isaac in team, or no head teacher, I would die a year, Akikano school nano. Headmaster Wadaroma, Yamwachimba, Ahenkan FM, 93.3 FM so. Yo meje moso e na no fa yin so. Headmaster from Odi Ahenkan Kwame Yeboah. Na school no nkasa ne din so de sen. School ni din de Ahenkan early. Okay. Hadi uya awe se school nkwala no akọ edan fufuro nim. Mpacho awe pa. Oni wa teacher for no so wadan ni mu a. Ai no mu na yin na ye wo sisi a. Wow. Hadi na eba ne sen na mu kom. Okay, in the Koba and say a dine that na a mofranico school. Now, I even as in Yamia in training if you are back with Timana, a boy in near is a for more. A crowd and women are saying proper. It's a medical to decronym any amount for Ning and him. I know my society, they are almost trying to be being see answer. And I any say in the train home train Ukwada no pebi a cool school na upon another the honor. Yamaya Kwaya Yekum. As Ukwada no pebi Mukwana a pony in a baby. Nanny in a baby. Wow. Now, an answer for and Safwani ended up on him. And Safwa da no and I have to do anything to be a Yakwan income. Indeed, and Safwa ben a baby upon a Mutia Kwankumi. Obubu and my Yakwan a comb. Why? One of the intimate say, as soon as an assassination be. Hey! Muntimukwana a classroom sling na ya bubu ni nani. Ya bubu ni nani ana mai nya kwanya ankwara na nya baby etana obusunya de na mububu onipaku obubu ya bepem na munim nipaku yi mo de nsafo afofura gugum ante ba sa na ma ya ko to padlocks da beto to ni nyina no se ne be ya e be keeping the safe na nipa boni be na yesi dan ya nwie abami ano no fa nyansa kwan so ekububu ani ma nei munso obu ani we na munya ala na se hey yabu ani ana musumu komu yi and they mean to me kase o nipa boni because e be tinya ba se dia ne ba e wo honum a da achi bi senka yete dan ba kriminal ki bua o ye ni na beto yi nyina
bibi o mo ye concern ni bi ne fa ho bi bu eni se ne be ya nkwara no be nya kwan enya ba bi partner esua de enti sa na de no etie tina za mo so no ma sesa ma twantwe na mo tete mfikire se bu ya na mo se kai adi ene yekom ai sa de no pe mu akodada na munya na fi be ba na se akonya na be da ho ma ode ya na yesa won so ukomu na oye ne be bo ama mofra no so da achen etumi asi on yi headmaster we to a 7 previous anya open na we did headmaster ho Ghana Education Service Ministry of Education ya aware so now your headmaster dano e ba sam komu no district director of education obuo na ni die mo why na so 3 o ya aware wacho e ba say nya akwan komu no yen siso akane ne fe ni CS no oba ho no mo be hu so afi di nya kwan a ye kom enzi bibie ni ono ne di kan report ma no asa no so forward e di akọ into ono abi hu BBC ni de be gidi se district director so asogete mu ko school mu ho edan foforo na eja enkura bi do msa ko kekan epon ni nyina bi ebie sana adesua ne ade kire etie ewo school mu no na makomu no okay sisi ano ma yenya akwan akọ mu no ora nanka ya kika classes bi mienu miensa ebom egu classroom ba ko kire o ma de enu tene mwa ma de kire ntimi nkoso no aw ha no afri ho no mo ama class bi anya ne classroom a omo egusi o ma de a ko manim ana ke so abo men kwara ne bi nso a nanka omo ani nyise o ba betina sa dan huhun no mu a bi ku eku omo no mu nyina afan ahyaase ba school into the Kwame no we say so aboyen ama disiana de kire nso koso pepepe ora Isaac Intim Ahenkan 93.3 FM musuku semwe ya di mu akutini ye papa na mo amatui ye boma baso papa isa nse penfo se abada ho a ye makraman enkeke nipa ena mo so no apart from kwase mo kire mo frade na mo nkwa da adwam edan ebu a enya nkora nkwa na betima ebu akum ebetima hwe headmaster trim queen no wawu inti se ya wie dan na se yenya ho amamre ne amane keke ne yenkom na musim nkom na nkwada etimi do monsa keka dan medan na ni timi bubu dia mawura mudi wura o yeso ya damase se mo so mudi ma ko ten bo ho de robi ma enya inti se minya kwa ka me di video bi be sende o na we hu edan dada no uhu amana ye CBS mu a support dan ya amana bi ni wona duan sisi mesi asase no ni keke aka nyame na boy ho ban ka sabri nka ya antiasa mpa betum sabri ampa mene akika no eye asafo hene atwetwe nkomo no peyanse na ye ba wo so ye ni asam ne man so atwetwe nkomo na made sede a medi to manim ni se kwan bi a mofa so amko manya wura mawie obi antim nyam hu na made sede ni se mommo ho ban momma security wono enye tight obi betima hira be din samone na de ahyem se han ena mama ba me bia no na hey timesre mo palox ne ada momma munye dene mranche be enum anan nan bi na benya mbebo ho ban kaka mamo na mom nu aduanua ewo ho wo kasa kra che so uyo nimdifo na obi a opese BBC na yebom din no nyame nwu onu nanimu ase na ye mom mabaso samantha ma semboni ensi ansa na make good use of the taxpayers money aban to oman adehye to ene ade asida no waya de papa wa memfa so abaso uye kukudurofo ensuro jina pinti ya tawachi sena nke ye Ghana enka ye yie dada wenke ye betra wa ye na ochina na akufu adumfie na no so betwem ko na da so si ho MC ho na DC eni MP ho se moto wana mo na amfa headmaster ne na sukufo osoro abafo fi wiem abebubu dan nani wo ma wuram obi ankra no ntum monyene mo ncha nkwana na de no ma mpanipa headmaster nyame hira wo bibi akatwa to ne nko yo yense da masepa ne adwenpa mo ye hu ne amo amode ebo a bibi ambeta ye china nkunim de tumi aba na ya de trade ba kon so e pese de tudua na ona so mo bibi tumi abebo yen so ye nkunwa nkwara no ebetina so
ebi te so me Sunday night or dex back so as I in China bubu is the day to my name after say one of the movie no be hu ye mobile bedroom ye nkunya kakra na ye de aboa enkwara no so yate am ma disunya so etimi akonkan yate ye be sra sra abafo na do me sabe ke keda na bibi ni se wo munye nkunya na nkunya me go school Mate ye be fa ho adwen nyame nhira mo pa matu akukudura na mo nyame nhira mo ba enuane de ehia me pa headmaster mpacho enuane de ehia me mo why the first e ko school na ayi ye session ye nka section session blue green mu fa sa nyoma ni nyina ma na ntetia no headmaster school ye betima adopt na ye so support mu kakaka mo nyame nhira wo tinam ensuro wo obi atimi nya hu wo ye Ghana ni wo free Togo wo pama ni ye tina matu na mawe no eda na ma na mu bie mo nka no kora na mu nya zabo ni bie ni bie nyenye ni bie o de ya fa ne sa mi pode de hianse makom ma fa ne sa yo nyame nhira wo eda mo asa nyame nhira Ahenkan FM ni omodwuma ye fo nyina amen Monyumni o Mono mu hu Hey obo meja umujinjim Oye siku na bebi ewu jinjim Oye fufu meja utinjim Awade wakote nyesa ube him Hey obo muye hu Akikano Hey akikano Ajayi Yani yatimi bia suku dai wonu ayemie ye gwagwa nim gongofo ya ma nim producer yakon ha hey wuni evidence what that how maybe wuni evidence asami mai kokokokoko o se na bie ye na nanso bazin kola wa unim omdo mezake card na na bie hey oh ye lalo kwa metwa omuhwinhwim hello me mwachi eja Odi shabe bro sala ka se free Odi Ahenkan Kwame Yeboah I am that bozige man Kofi abangani ka tafi oda abanga Ofa ye tie wadwen kire nsema ya bobɔ sui yo were kada se ne ejuma pa mo Yeboah oda man ane abwabo na se obo ejuma pa na pa ni tie ankasa areba na me boss ba ko ne ye ejuma na opema sempa ye no kwedi go me mai se bia ye peni o ya palao no kwenda ha me ka no kwena chew but as ahemfo no ne he so ni na omusuro so me ka no kwena no mon ka no kwena no ona eji aya na ebie ye because unim sa de ya dan ye ti ho mi e beti megbu apala da ufo ti ho no Enshana ebu apala mon ka no kwena no afi na Nkwala do mo sako ka da na them na ka kan ya atigita me da sani ejuma pa mo ya nyame mo da zibiri ya da ze akika no krobo ye de nsaka da na bie so wo se ni wo fa ne nsama wure ebubu apaso akika no fo no wonu ne twi manso de nsaka wo dan na bie hello me mo aje Odi shabe bro sala ka sefre Tutuboto yanko ya bubo nyoma bebre so kire wadwen TSM ni na from A to Z na wa fe ya friend na assembly man o wa ha no unim say tuboto ya kwa na bridge kitu bi ebubu me sia ya condemn kura sia de me fa obi that bridge kitu bi na shi to kumo assembly man kura kan ho asem me ba twan kwa asem de o inform so mpenufo na o ma school da na ye bi a obu kumo no masa no a de ko bia me o mo fe masa me ko do double me catch on praise me a de bia then now be let's see the area na ye tete dan mu ne ebubu ye so a wo fra ebubu ko le so ko le na dan no ko ni so a e ba ka za wo pe ni fra da no fra wo ye wo sheda ye isa so a just man ka za bi jo every o be ti o we ye crazy and na next now we ye no mo ye mo me papa si me papa dan ba ko we ya ma o mo ye gbo be 1 year dey see us dey give me pay we so you say every my and one my matter one day the share car ba for me there and then mo get die we go be me ba better die mo say bla e po chop be matter mutu there one na me ko pe capita ki ku da dey
na me sita o no mani nyina no lo me sita o no mani nyina me ma na ti ba ku yo o da den na me ma o sita o mo e ku mo o mo di no e ta de cha me bi mo fe bi no le ze papa na ba we me ti e bi dan mi ti o no me bi dan mo ye masa en ko se we ati me de fi man de ko bi ya le awa na o de be ko ene en bi me bi de ta o mo ye mo eduma Tietia. I didn't know how you can see a sort of one, but the Yessica to get to that. What you say is there, yes, design the bridge, a woman, you may abide by Unia, and who cried as Siano, I is a mine. Says Siano, then be a bind there. As a commission and commission. Ye call Agicano and your friend Colabasis. Omnamusa can't down a baby. Betu me aye. Akikano. Madiba bia. Hello. Onisha ba me mwachi o. Ejosu odi. Na pano ba kwa de. Josu adawo manti. Empia jangani. Papa wa boni pedi obenya sika. Ampa. Ko ni mu na etie wa dwunkyere. Papa, the Dawase. A glory, the Messiah, family, and Yamin Shram. Only good men, Tafu was and be affected and Shamoka, Yamin Shiamoka. Because with the American women as well, and now I come in to me Kata. I'm playing like a Bokashi, Abu Bieni. Now they can say, what kind of question when? Papa. Na wa kasa sama amo kasa nkwala na do mo sa ebi die ne ba sa anti krobota na ono ade nkwala no mo le magician for ene la bo abo ju ana smith na ma nkwala bi dom sa ka ebi ano kro papa Ghana so jenu how ano kro because many James ano kwambe be ko school no bedu about exam. We should so know sir. At the connect 95. Wow. I mean, no strong. I was in Kano Cray. And I'm seeing you now said my and I said the end of the age I'm to I ababo, I jogu. They catch your train. I just said down at the MP and our Hindi and a double. MC, yada say. You're going to him. Now, this is a yammy, Medina, and I was almost a boy, Yakan, other Bian, and Yaka. Bompire MC, Namishan, or MP. Made the only say I was Yakan, I was Namishan, more. No Mungu, Yakan, my aim. Only did I need a park, you know. Almost up on Yara say, Yamishra, MP, Ahenkan Kwame Yeboah. Usubeti my friend Ado Ahenkan Abba. Ahenkan 93.3 FM 02019444850554820910. Hello, why now I'm live so I'm watching what Kwame Ahenkan FM so. Arisha Bambacha Frost and I can say free. Achimba tabi pejani ka kama mobile phone me wa no yetiu. Yo, I be down on Mumbi. A Ghana for penny for Mudi. I may be a Mumbi. Na edano omsin kwari do musaki kan dan no ma vom san kan epono omusa kan dan na gegra edan epono bie I may be a Mumbi. No me do am sta o menane kan yo may be a Mumbi. Yo may sikaya di na that's it. Abishira. I show money at the bro. What you buy in a face on the yabu and bro. Over coming on a Hello, Memoaje. Atwa fa ho. Memoaje o. Hey. Hello. Hello, good morning. Good morning. What babiem? I'm a samba. You Majwa. Majwa yetio. Oh, I did back where I said Nika eye easy and okre. But and also na eye peace eka. We fun and colana don't take camp one be we. He true do what kind of come on your body now.
Oye mpanyifo ade na sɛ ɛgu so ɛpro gu ti so enti mo ho de mo pɛ na akɔ bia is you are right ade ba ko a mo bia sɛ amete na ka sɛ wo yɛ ade na we na sɛ ya if you are right and shrufi we are wrong na wo besturu we say na wo fu jere jan no kre but ade a wo yɛ no ɛyɛ ɛnokware na ɛbɛboa wo a do it na yɛ bold na hono na kasa ɛyɛ me asoma timi na me de pe bie yɛ he ɔmo timi nya wo hwe nti de ɔmo yɛ ɛyɛ de ɔmo yɛ na ɛyɛ no quick so ɔmo yɛ na ɔmo yɛ bi kura down ɔmo bie kuna ma kana ɔmo bie ne mo mu ntu ɔmo twa sɛ na nkwa dɔm sake kan ɛno de ɛnyɛ ɛsɛ bia ade na ɔmo yɛ ɛyɛ right but a ɔmo ka ana nkwa na dɔm sake kan pu na bie yɛ no asɛn ɔmo papa yɛ ɔmo yɛ asɛn no munya onyankopɔn yɛ adwuma metia ma metia mansawae wa chimo so ase Jerusalem you wa chimo so ase de hia adware beta o ma me ate memu agye o ye jao minu na pomba kwa de frost o ga safre mpompo ya fem original kakeku me ka se fi juani kwanta kaga kiyanko me ma mo ni adwuma pa wo ye te nya wo sa so be se tan wo odan ha kwa nkai ye fe Sidan Kaurade. Ngakankra be it is some is ko new station can't suta can't mean ko pemping for that the contract now no to me my won't just me yes from mikum kakra mikum duani is a brand network on papa and let me no kasa emuye me wodu me woda mafoka ba na meba no nyize masa you come in your network. I call. So, my new or I know, so we are only after that, after the Viatran, and I know after I could be at her. On doing the people are a cocoa for a rather vision of a cocoa report. And they are tramping when they say, on our could drop on my own way. They are so yet to Abba. Now, confirm my be schools, no, my other papa. Ghana, so what's the toilet to cry over someone paying the piano? Amwa ndi we na o ma ya de papa ndi me do wase no mo egma wo ye Mesumi da se aja nyame hira papa se osumuta ya chi e wo sapa ye twa mongoso anta ya chi osu beteri wa dwekira ba wo be free 0554820191 0201944485. This is the best radio station in the East of War. Memo akwaba e frost o ga safre. From Stagawan taxi driver. Stagawan taxi driver. Staga. Yara say. Orefo ai nkwanya nyo ye spider man go, o me spider. O me tina ka na na le mu. O me obo. O mu hu ro. E da wa sinejuma pa o ye, bo ma kisa ama ye na bibia nko so o man ma ye, na mi shira. Yamishira papa enye chibo nukra ne ye try se yebeka ye mo pani bia echi ye twempanifo adwan ba empuntu so tititia memu achi hello memu achi o yanyo orisha agra odi ya mo akwa bo yajo apani ya bro kwa bro boy ka se bibi Asem Pedu Enterprise Pepiasi Ampadu Enterprise me ne kanso dia ye de ashim we ya me wavo ne we kura de wonya ne ye kai me da se o elfaso abadi o kana wode ye no ba elfaso abaso ampa ahaya de be ya adwuma uye guy woni form why ya di nyame sraw amen no di me ya me ka me fla me ka sa we e bi mo president o asidan ka rade oye agreement and president pa yenya wo se ni pa be 5 or de krumu anka Ghana man nyina be yemi sraw papa no ma wo nyansa ni nim dia se ne wa chasi odi be kwa wi pa na ye be se na ye sio yi pa ne vi odan kwanta na buzo fo nyina diwati from peace aba fi de se me be dia wo yi ya ga se nyami sraw da si bibiri Ahenkan waya
Wow, yeah, ye new go, ye my Daniel, Ahenkan Piao. This is the best radio station. So do I got about to say day 2. Please close your mouth, Mr. Yeko. The same Moses, but the man of Babin. I was from near Besson. Car company get a cleaser, car company get a cleaser. My wife to the go. Yo. Oh, boy, who you? Oh, boy, who you? Patch on me for course, bear. Let me see. What says the time? 5 calls more. I'm here. Hello, me watching. And what Jacob? Hello, good morning. Morning, Odi. Odi Shabba Frost, I got a friend. From Kobe, make a session here. Oda Kobe, Ghana for United Ahenkan FM so. The more near my power, Yama, Ghana, little man. Amen. Minya Kaseku Bedin Ghana can't send me. Or dance for fine so. Oh. Yeah, Minya and Kanku, minimum the entia or dance secondary school no. Young fan no cry and your point of contact say this is one of the biggest school of Ghana. Na acquire your main name to school teacher for Jesus Christ. But no, my room. I tell you, service I'm there called Abrante. Now, what new station was a clear there? I'm not a demo honor. But the mechanic very much as a Mr. Minjin at an emergency that will fit engineer. Oh. And when I see every minute to the service, I'm there called Anquanta. Would you be start me or so what time make you for part iPad? What do you mean call? Emobo. Asem na make say na Akufo na mamu atosom yenu no. Yenye odan palfo mu na no ne kana na amanfo kaden. Ba mi na me meka ni nyansa kwa so. Board members ni ade ni ministers ni deputy ministers ni ade. Ba kokura mfro da. Inti yenye pani bi a wo aban nani ase a wo kan yasem na akọ na nado asom say eh so da fonso to aba no boom ade mame. Na nke no ni say na amen. Acha se ye oh my God, nyame hu yomobo. Me too. This week, machine is grade kwan no. O grade 50 new station junction so be ka nkwantanum ha. The amana da no say o grade ho maye no. No chatra, no ko grade 50 e chiro ka kan bridge fofo na o maye. No chatra, no ko grade 50. Bremnet no da ka down school. Be amana da no. No chakwa tara. And so ni temu na ye bre. Oh. Roadway to who and police by show and oh, Charlie. Mo. Second and will be out for fufu. We see roadworthy. Mincha. Na mitwa menya kwan papa de mission afaso. Metwa ekwan no so your phone. That the next is atwabiem. Yeah, mobo. Taxi drivers and truck drivers say yeah, mobo. No, the better that personal service demonstration. And no, Obia to Cabocroma, Yen Suquan, ya Pakistan to Kuan, Obian to Gango, and Juma, yes to Kuan. Minimu again. Private no, for Capo Juma. We see Quaya police by show and Yen Suquan. Tetia. Yes, Suquan, Minamato Mekara, me for Nigma, post bed and watch me. I don't know. I want them in New York, the road network away and put the money there. Areho. Hey, mpanifo bi so aba no mo konfinfin pa o ba ya hu o ala mo kan kura no mpanifo bi do aba no mo so kopa kwai na ukọ atiwa ene ade ahwakwan ye ho yenzo mpanifo bi kwai pa o de kosi sen Odi nyame nkamo me da se tina me da manyo se mitimi nye bi no kome no kona me kan mo ma me nye bi bo me nye na me obi se me delegate ajo ma no 2000 answer what to abama ajo ma no 3000 now assembly ma be kra mo ji 6000 mo ji 5000 wo assembly man wo su yentua oka this year de ne ba no be prempuntuo no okay onu this no so 5000 kwaku
DC no to 5,000 onya sika no we na medium mo ya o say sika na o majeje no obetene ka ebetumi ayese bosia ebetumi ayese onim sese na bentu sie sika to ebetumi abese ne salary no aboabo no ti se sika ni na no ontua no kwa business no yo obetena agena de titi a yenye case study say bia yemfa say MCB okọ first one lusu second one akwakutua maje matwa banama no o sa primpuntu ofi no ombe pre na wonko fa no no dablo no ko beto nte tina me dem ntimi nya ban appointment da because me say scan me ntua obeto nte me ntua nti omo fe mame because nipa no ye de naba say omo primpuntu mfembra but anse na obenya kwan be 7 no aje wetua sika ma obi ansa wo baba ko pa akoto waje 5,000 Ghana omo ko first one Lucy am san ko second one two ni na obetua o. Look at this. Two ni na obetua na ono atam sika ne dia ma no wo betima nya kukudu abene ma kitchen say madam ana say ye say mai unim de ade ba ko hye me pa wo odan elections no ade ayi omo tuwie ne sama ebinum winning bonus asade say amomu sika ngaza mo to aban mai no ye sama ebinum winning bonus ayi keji dan we kra anke de koton chense be boss so keke kra anke ye na bo abu chip company ne toto fa anko bo bon ya before no yesi pempuntu nso sika ne ma no ko waste idi na mo ansame ma for the pressure to musu no ko moje fase moje fase ne ye bo DC ye din ne ye bo MC din ne ye bo MPD wo so oje contract e be ye momu bi ye momu bi no mo ka bo so am ze ndu mo ka be nso si omu ni ho hwe no so wan ka baka zo ni ho hwe ubaka zo ni mo hwe hwa ye se ye pempuntu ana na adwa Roberta kan ye nka no kure se MC biba no is selfless hwe Paul Kagame Rwanda di mo asem na betepa anyi no mani tumpo no o man 1994 ye kunipa more than 1 million ye twetwa nipa te se enwan 1994 yawo and it is an example of a shining star in Africa. Wow. Na therefore na muti peni yanga na fo. Dabi. Enso ye da so ye rea. Wow, yampanu fo no kodu abam finfia. No mu refi machi. Miami nua madam fo kwasi akwa. O crucial situation. Adentia. Appointment ye oda wan nya bi. Obi anya bi. Mo I didn't say your mind. A vice chairman, Parliament committee. Chairman, cry na vice. Obey do obetimi aye bia, but national cake no. Cabinet meeting, omomani omompani ehia no. Say ubi bi wo mu a, and wo push wo dey say Jack. Na ayi odan dey we, odan we. Say wo de nwotwe na yeso mu miensa na enum kura, so wakọ anim. No kura. Appointment we na Kufuor no okokasa cabinet mo appointment na Kufuor we year for down for na eba ne sen ade ba ko amenti ase ne se ye to aba no o besre o manfo so monto aba ma no wo dan but ye tu ye odas your more dan me dase inspection obeye wa me dase ada bi se ya se dan na no nye se obeka se me dase nza na bo nso odase sa yeah wa after election waba back abehwe inspection no a project a ono na mamu open so de aba into open so de ade show bi nsa ntina me wo ma na me so my den no maba be hwe de mo ye se achi a na matre no me so ma chi na mo so matre me so na me che no entinye se me sheda bata enye na Thanksgiving say ye de adwuma ma say ye adwuma afi na be me das adwuma na nko so nti bo ba dem ne ya so waba se oba abeka kire abehwe adwuma a wo ye but the mimi can say chenu appointment no ye no you oda afrim obi ani wono mo wa mo da ni bia post o hwa ho na nke ma na appointment ana ni pa bebre ni oda ha hwe achocho ro mo la mo abem onye abem wo mo ye odafo wo mo ye kotoku ade hye a wo betimi asom aprim punto de aba you don't have to be a party member answer eno na aboga na dadan mimi sei mimi trimu no ya mamu pensui me visit the best post minister Nilanti Van der Poel. When this ni some me yampani na nadwa kame pa no minister. See nyam people ni this na enya yo. Nilanti. He is my best post minister. Aton fa NDC ni me yen won MPP time da. Onye o mampani fa no wamba. Ana me che na mahama so won so fra NPP ni me onu so anko. Se no un discover obi asa.
Oh, why not? What discover be a potential between your boss sports side no. Oh yeah, NDC but NPP na also. And I'm just saying Mahama na was and more discover be on so NPP na more potential energy bo no say. Why not? Why not? Former deputy sports former deputy health minister omutu abetiane Okoboy. Fantastic. Oh, great pa. Very fantastic. It is on my own I guess I recommend no. Fantastic. And someone yet. More and then make a problem no. Your problem no. But mo chebi no. Me tucha mom. Appointment mo chebi no munya appointment no. Wo mu de develop mo patam. Chebi die. Na me no mo so ya adwen hwan na ya akokɔ. No wo repeti. Amo akwata na wo kwakwa be bia asphalt. Election ona me ko be bia no obi mfudu. Wo kwa ni nyina. Iti yam panfo no so mo kwa abam. Ebi mu kwa abam na ni ase from kufuo mem wo pen so a bepem nei. Wo be depose. Wo mo so mo so za die no mo so mo di jai. Na o hwe kwa ben ayi honorable ayi Rose Minister ne mpotem wo. Me se me tu chama no. O don to odan. Hwe ade ba ko e mabofono ne se odan ba bia amena de nsu atakwam no enye emfitire ba bio kro ni mu ai eni wu tetantan ana me say che wiansu empanfo no bi nya akwan to that level be one of the best government appointees our man we say mu wo mu so mo chi say amo akwata na manfo say na wa yo kwa no na ko nya dey wa ya legacy papa dia to wo so du abani ase a no aka inchiri ma na lobbying na wako no amfa hwama na makonam de nneoma ba fa ho ben ni na meka me nua kwasi akwade na ze sie ye ko pribi bia amfa se bia ni akwasi amokwa tampeso aso ni bi ko pribi bia obeje jan to dan eti de yes inti yansu empanfo no du obunu mu no ede no mu di jai. This is the big question. Positions and grofo be du okrumi akọ yeah sankwansa banana no achemuda banam ne ma fikire. Okay. Nyami adman na wakena agumeden ba sana meboa. And a week cooking competition. A day cooking competition. What the bro for there? Who's it Gumadi na ba za saying cooking competition. Asum Ashkokom. You can it yesterday. Ashkokom 2021. Ashkokom 2021. First in history. Abakade first in history the year na account 2021 ya na onyankopon ase amen unze oje bonwumbi osi nimde de etimi pe nyansa de ewu na wodima ampa se onipa bi bobra na namotuo eso nipa ani a ne fire wurade ampa ye radio station ye ba afe ne be nya afe 26th of December ene ye bie radio na no we etu din Ahenkan FM officially e de kira mansan ti 26 no ko nya nduro ho ti ye nya afe enso hwe adwen anyame de ma yen mu adwuma efuoi etu ho ache ahofama ene ye den ne amode ye adwuma na enye me nwanwa se ye mpatem a ye radio na manfo teaching radio bia se engoda akọ school na yebuo mabam ye home economics dia ho hia ye technical program ho hia ye be di advert ye be ye free ho nkofo bi adwen sesa ho yes advert kekene ye ne kura nkofo bi adwen sesa ho ye program ni we no mo hwe nneom nkofo be ba ne nsem on batu dwa na Allah ebe sakra nneoma bebre that is radio for you because when you say school time me am school time ebi si omo ye science omo nda na dwo mo nda ye say ye mining ebi si omo ye general to omo nda omo ye mining ebe wi ase be 5 years ni ebi da so mobile money ebi do ubebisa no nka u do mpo aboabo no de akosku ankanya ya wabi nso o se onko aden sika ni ho oye home konsa na technical na visual attack ka aside say wa oye wadwuman ka betumi ai sa part time job no that's right cause painting wo de bia enti we kire say so uko school na ukosua ade ye nsa no adwuma e ya de papa papa enu nti na ye sa program because ye ba technical for no so na omo so munim de no ya ba beye wow ye be ye ma obi a osua de bia hu say yes okonbedo ye ba nye ne ya start ye fuyi ga radio station de wo ye fu dabi nkenya kasa ba ye fu atimbata be hini ama asase 10 acres wow ye fu o Ahenkan FM dim afu no adwuma fom ye fu ye ntuamuka ye tuamuka enya adwuma ne de aba no
It is our dad somebody a cabin aka say can to my one about one what. Workers in be free akwaji ayi Yasiru. Yes. Yasiru by. Wabeye wanya kakra. Anya says can be bibi. That's right. Or the to bibi hu po be kai. You're creating opportunity. Yes. Ti ene ye secondary schools nim. Ya man ya manu nkosua chi am poor. And rich control rich. And anya say omo ye home cons technical visual art. Omo say tuntumi fa nko ba bia o. Bia akọ. Ti am nto ma say so. Na wo dey hwe deputy minister for education. Eti programming. Ose wonu ankasa batch ma babu target of na mudan say honorable gift ambafo adana apaso oba program so wedi senka radio stations ni nyina start ye de mu ye bia enka be senkola ni nkran say some course no mo ye no eye nsanu adwuma mbetimi dia bobra all their life na bra bo nyina hwe prices ay de free nkran ababegu ha a wo wini a obenya bibi papa TV 4 betwa City TV betwa Adum TV betwa UTV betwa wow radio station akese be kan yenso ya ho na ewiase nyina ate odan secondary school nka a chance secondary school eye atwaman aboabu vocational takwasi training chese school building ho agim no eye powerful move powerful for secondary school ginem so it schools ni bi free patch or some person be kan elite made edition schools ni bi started elite yenya wie great papa t-shirt ni banners ayaye there is this company you're from Troxy boxers Troxy TV something like that one more thing you know Oma printed 50 pieces of t-shirt aye 8 solid banners at their bremu Peace FM as and then now watch woman no omu twa unse wo Kumasi na wo Cape Coast basa sakese no VIP no TV wo seat na chi omu twa akotum onhwe opo be se de yakwabro cha wo tran luprema alupre seat ni TV wo chire se wo ntran luprem da ho me no be ko enkran na ya fo from Accra to Kumasi wow sada no yeah wa be best presenter of the year no we do be konkran need what tren luprem from Accra to Kumasi now so feel lupre na buses no VIP no the new ones na banasa no mai no TV bubo eyinechi this company is coming all the way from Accra on the day program omu betwa omo ne VIP for contracts na omu show 4 solid hours o drive from Accra to Kumasi 4 hours na hwa kwala o dan secondary school o atifa owo atwaman na oye bibi ne ya betwa na yedi mamanfo ahwe e wo basesim na ashowcase di owo na sa bases ne so enye yemfa ne kranto nchen omo a yenka ne kure omo mtafo sa base no eye titiru bo na opani bi nso kofo ne se bi ofri odan yes na wo se odan senior school for a program bi sem ama edi ahin obasesim na otumi fa fonfre chale se na akoso etumi kura twena adwen se chale de ye di radio ni ba be ye no radio no ye de be primpuntuo ye de be pri ye die ye de be shape visions and dreams na ye mrantel maba na timi adi ye ehumasuo ho abamfaso talent ho abamfaso ensano dwuma ho abamfaso emu obi abomfia na obi ani de nyame de ye den edom no e bi na visual art ni de journalism the visual art nka me den wa that's right visual art me den wa and so talent na de tie course no koye practical one set ni ba bi opeso de be ko bia obedu de nyanso obetwa yeah tie den biem na tu ba bia ne akoya ha he ho sa par square ni wan na sefo o hwa school no na be top school no o dance school atwaman wom across wom atifa wom achiasi wom vision wom na takrasi training institute na salvation wanchi ampa te wanchi ho na nwa wo no ho na nwa wo no ye be ya nwa mo nso sa se de ne be no amonti enya wie pe na se ahye na o sa nwa baby na se be hye na o school be ne betime pull crowd pa school betime apulu ne ye omu na ye tofu we school no amanfo mini important is amanfo mini se onim vision for crowd om so mo di school fo ni na aba abakede na se jamani tuachire na live band ni si ginam se de competition si call radio so ne se o ma obeba na samanfo mini on pa da no oboba se on na mo bi dan chi no te se bodi ngo se hi ade wedi man ko bia me yare Allahu akbar obeba because u hwe adwempo atachire na adwempa
ɛna wo ban so wani bɛka because adwempa so yadwuma wa Ahenkan adwempa Kofi Mensa adwempa nti o yadwuma wa Ahenkan ampa ɛna Ahenkan so yade pa mo iti dia ka kira bata ne say school bi aba ko ne hyenunkran na yan yabase yebeboa na companies ne nso no mo ne yan yadwuma na mo nsansi fom cause nyoma nyina kyese ye wo kuro ne oman ne ho do enchen kanfo no ho na enyese ye kanfo ba to yade pa so aka ye de ba ye din se hu anka mbeka nke beka ma me nkofa we mrane mbo companies bi aba so mate cause die ye companies e support no mo mame nkofa la ye timipe na so nyansa de wu na ndema wasam ya menasi kania asembi so ya mi yeso wonche jumani de ma ya wie na so wa shirane wonsem strawado good morning. I like how you are slowly throwing the fire this morning. Hey, bravo. Come and see great musicians coming all the way from across Ghana. Big radio stations will be here. Big TV stations will be here. We are taking Achima Babu to the world. Down Secondary School, Ateva Secondary School, across so, Achiase, Salvation Army. You be a telephone lines, you know. Maybe that's a school band. I just and then our chair. What about the price? The school band and then our chair. Obedi first. Or that's school and that's Atefa. Achiasi anasa chuamai across one salvation takrasi anabuabo. Oh my God, Empire Ebeja. One on live so 0201 944485 020554820 910. Hello. Hello. Minia. Oh, wow, you know, thank you. Hey, our Daniel. Mina da we are tough. Na say mra wo baba wo for na yakwala na me papa you twa breaks ma awo so for mama. Now ni na form what is that agegede no. Ampa na go so na wo kwa tamu sa. Me da so. And to visa na wa twa that school be first. What mu ye fufuo ni abunabuno kwato wom ene nwa akwawanu mu atoso when about the first cooking competition for senior high schools Fre me watching. Hello yes takrase aha nyangwe ne wiki die amagani amagashia eni ehu amaga hoho eti Saturday die enye easy ene wiki pepe nasa adwa beta wukọ nasa adwa wanim say wate St. Francis abagu yen ma say hello Memo ajo yegao Papa Frost anaga sa friend Kofi kakalako kalapitwa ni Kofi dai kakalako kalapitwa ana wa bodi bio ya mre Kofi kakalako kakapetwa we ade amanfo di ogrobo a chae nyame admana na wa twe school ba na befa ose takrase yama ewe bebia Medaso allo la na shikeke aba DJ hit me takrase odansko achinyase duwanchi mese asroboa owo soro ne kwoto kuroi anga soro meba rap no gbin push hello oni jaba mi mo achi mo akwabo o me ju si odi wanchi wanchi be ni saga wine wanchi be fa oh wanchi be fa saga te wanchi be fa na baba bi die oh mama du gas na yale o me da se o
Kiba. Gena yabo. Gena yabo. Gena yabo yabo. Bam. Hello, Mimwaji. Hello. Mimwaji. Yeah, Odi. Yes, sir. I first saw Gasafre. Already, only black. Keep black. Hey, Blackuni, Abu Blacko. Let's go about yes. Lecture on committee for yes, how about baby. Mumalabi. Yeah, committee for yes, I lecture. Okay. Mate. Na competitions one abefa. Oh, me school.